abrewa ena me maame nso so de say na adwuma asem nye ti asem ya na me yama de kakra saa ena me de te wonti me de bo ama na ma ne nyina ye chese mfitias ne ye na no wo ye no ho no na emwa me insen kokwo nso me kase me bisa na sama na me ka bibia me nim de be free ma no aba ene se me mfi na nya me ye madoma me wuwie ya de asem na ba bedan mo. Okay, enti no pacho di ni biem pacho mi di Cynthia enti Cynthia time na bra no na opel no opel sa opel no what na say we di beka say one night stand mo koda ba akopɛ na magyae eno ne de na wo no ano ho minim ni tirimu asem de na me de me na nkasa no me hwe nkwala afọ na me asema fight me ho abedru saabele no na me ko no ho ba akopɛ na me hu se emfa mo bia ma no na wo se me twa so wo wa me nko hokura nto aso mienu me nsa ada na one ne kodae no sa ada na nwumbre na osre 400 cedis no eda na me ko try scan no osre me 400 cedis no aha se be ma se wo pe wako oni nada wanko ni ho bie ma ni se hu se wonyim adentia media me ankasa na se adwuma mu ho no nsama na se metete adwuma mu hefa wo ye adwuma wa de share market okay ena wankasa also ye de adwuma me to kenkeni anyame okay mo fa nti ho na odi hu ena opel di mfie san between months be na weeks be na oye so opel anchada anche bia fa se be 4 months to 5 na ni si hu ase Cynthia mepel yo kakra na me de ya agro sa me na me nchada enye na oka say opel ne wasetna na because me say be ma bie no wa obepel ba obeka say me bepel na me no wakoda ba akopɛ na megya o what I say epeni mu no estede nsem no kan afa de wa wo hwɛ say wo ankra nan na afa de wo so obepene na wakɔ be mai ho na woni natena eden na oka kyerɛ epeni mu de wan hyada nka asem bia me pa kyerɛ eden mfaso bia asem bia ma esa se frɛ na ofrɛ me ne house a se bra ye nkoda bra na bɛyɛ dɛn ose bra na bɛyɛ dɛn se bɛ na pɛwa wa asɛm ɔka ɛbɛka tɔ akoma so ne wɔn sɛ ampa bɛ ma die me kɔ a ɛmɔ be free wɔ no ma ba na yɛmi ne betimi atena ne abɔbra na bra na bɛyɛ dɛn bɛ pra ne dɛn ma na sɛ betwitwi ne dwa ya na ɔse bra na bɛyɛ dɛn eno de pepe na sem na no ogusu ade ha me anti me de nyame se ye enti de na to akoma so asada na nwumre ne de okoton kenkewie ya ka so obeko bibia nshada ntom akoma so me na afi de wa ye se woni be matena ya chintu obeko na wakona aba kono pia mpo nshada masa mpo na de ya wa se ba aba okay enti okọ ho ba akono na wanko ni nchen biom edie nti edie na si wo edem ho ne nanimu nti a makọ be ma wo na one me ada na afedie me se me nko edie na si ye me pa cho BBS na me ankasa no na me ni su ne ban no na enya de se enya de babua me ni ho na menti asem ai ti o satin na ankasa no no ye na sika ni mi hu se se no wonim sa se me be ye ni sika sem o se se yo ntwere ansa me pe clarity be na apemi ena wapel o koye no woni na da baako woni ne da sa da ni wieye no o so nko ni fie biem it means that sa enwuma no sa no pa no sa ahomachi na modaye no enkomodie bi ko so ana se na no dai na anya ode anko yie ana oye bibia e put you off to beka say debi mi nko biem ba se mi suba anya ofode a anka in the first place nka wonko ne hokra ennan mu no den na siye adechi ye ne den na siye a afedi also debi boy me nko nchen bio ye ndi nkomo me pa cho BBNC ba sikasem na no wade tata me na man hu ye mebufu kra o me life time na odi sikasem tata o sa time ni mu na wonya sa time be ni mu na time my fansa me ko no wana de chi ni mu na me ade achi am so me ko ye madwuma me ye bibia o me wi na me de abafi na me de blog e begusu na okay sa time ni mu na no ne ye na scan ni hu enti no adana ne koda me fansa na me asem ka na ye wukwada enti woni na koda wukwada enwumre
ade akyenya wada e na wo aba ofie wo Ashtown ono no so te hin ote ebu akwa nti wo fa aka fie Ashtown na okọ ebu akwa nti no okọ wieye no na oba no e na ase baabi me nkọ ebu akwa biom dan ye friend say 9 FM Akoma mu ensem dwumadie ena nnenso ye de ebremu mo hwe yen so e wo Onua TV e wo Accra ena beebi a wo bia unya Onua TV bia no wo de to hono ma Akoma FM dwumadie a ye frɛ no Akoma mu ensem ena enye so maka yen ho a mutie yen na mo hwe yen no enne de ye ka kire ade ne se ye da na se pa senra ye koda ye ne nnenso de ye nkwa kye yen na mo je di emu afrisane a ya san abehia biemu enra mo tin sempi ennenso ye de bi ebebrem dwumadie eye asresam wom adesua wom arehonsam wom bibia bi ewom broni beka se eye full package enne ye besre echina ye besu adechi so a ye besua de ni nyina na ye nyina ye di tu ye honfo na obi ka na se do kro bi e da ona ho no na wodi nua wo kro no ama wo kro no abidafo atena se edada na ansa na mekwa abidafo no mama mo afaba ye ka chew se wo pese wo de wasem ebre yen ewo Akoma FM ewo Akoma mu nsem dwumadie iso a Akoma FM ye Kumasi Askwa ye ne shopping mall no e na edi enhwe ni mu wo betimi afre yen ewo 0530 507 849 na wo de wasem aba na ye di wasem e di ama mo enra mo hwe bi ne mo ho ani kasem eni ani gisem a esiye ye de ye se Akoma FM sansem mo da Akoma so nti no mo di asem ba ye de ye mpese ye bese asem no ye ntutu jangum e ma asem no ense kra ye hwe na ye siesie e di asomdwie e di bafie eno ho dwumadie e na ye di no ha de bia ewia abra abo 12:30 e de kopim no miensa na emom Onua TV de e bo 2:30 a na mo so akofa dwumadie fofronti na o mefi so ye mamudi na akwa aba enensem wa ha e fidie no emfe free ha na senya de bia ye hya ase a ye di kan de enkransensem anase motivation tudwa no enenso de ye kan say take that bold step. Take that bold step. Broni beka say take that bold step. Nye de ba ya twi kasem nso dia ye sisa to sa akukudro anamon no. To sa akukudro anamon no. Enipa bebre wo hono ma omo hyebre na Nyankopon de ma wo mo no. Aka omumu esanse okoye no osro de nipa ekoka. Osro na me koye na se mi failure eka nkunimdie ho. Failure is part of success. So when tu sa anamon na when faili na wan san ye ntu bie mu a sanya wote no sa na obeye intended de yaka che nyina se tu sa anamon no enne bibi wo mu talent bi wo mu adepa bi e wo mu a opesa wo ya ensuro tu anamon no na hwe de Nyankopon edo bekọ akodu empo so tu anamon na sa wo hwe ase a hwe akraketwa o hwe ase se obenante a osori ba ko a na wa hwefom enso wona ho na wase asori na okọ afọ be hu ana emrika e na wodi no enti ende bibi biara wo pesa wo ye se wo pesa wo ton ade se wo pesa wo ko school en fan fia wedi ho to sa anamon no de wo pesa wo ye bia ye se take that bold step u failure e ma wa bemumbu failure is part of success na ekọ wanim Reverend Sia high life akwaba ya media me gidi so ho ye pa metia pop ye de nyame ase the road is fanta brutal bro de ana pesa me ke bi me tu bu hia ne kakra and my God is otokonadu eno na ye me de no otokonadu no otoko a odu ampa ene ye be kono etombo etomda tusameu dedewani osowa wonderful so me ka me si dwumadie yesre kakra ni yesu kakra ni akontoko kakra ni nyina mu ni ye bewie no e full package bibia bi wo de enti enyi we fidie no emfa emfree ha adwa pegi me mami Aunty Bea bacho boko de nyame da suguso hye ye de nyame ase pa ye de nyame ase ye sha se free Reverend Sia Pai life for no ye see take that bold step wo de all ye sofo enya bebre bi wo hono mananka nipa me gidi senko obetimi aye pa enso ye suro nipa no na me koye na me hwe ase me ko hye business ya si business yi collapse e che say aka nipa ahye take that bold step pacho
yiti wasem yo say kakra mpesa meka no say ehu eyade a eha adwene pa ha na okan bible fear not our bible 366 and those sorry anopa bia anka yisa tablets ni bi fear not na fe fatu anamo so atase obi wo ha because of ehu bi ntino okita sika pa obetimi di aye adwuma but wa ye adwuma bi aboka wa ye adwuma bi amankosi hwe enti sika kura no osuro se ode se sika na sa kofura adwuma ase ya ebese so on dia me pese me kana se onua bi awutie no so obeyi ehunhunhum afri mu a ewade doje ene fa hodi ebebrew okay yewo abusua bi wo ho a ema ewa abusua no mu nyina no ewo aware ho problem obi a kwa aware a na agu okwa aware a na asai enti no won soso ote ho no wakwa aware ama na gupen wakobi enyina enti foforo wanya no wadwen ye wo se we nso no ebe te se first de no te na yenye mpratwe na e serious minim oba bi a wanyinsan atoaso empre makunsia but obenyinsan bi a obeda so daye se spirit bi ne na beda no ade ebeche no na yefono no ase oba na ba me nchen na me se awrade e wo bibi papa bi de ma me ye direction man no okofie oda so daye na spirit bi ene na beda na ofrem na me se fear not mensuro onyame honhom aka ho we die enye hwe asedan kenya me se me nkran hyasem a me de ma no ene nyame ase me free manum bae na ene ye fono no agina am wawo afa no ho afa no ba fear not mensuro ajo peg be mame fear not take that bold step sure Aunty Bea nyem frama bia ne bo a e ba be pa nchensi dan so kan biem enyem frama bia ne bo a etutu nchensi dan anase ebubu adan bu enframa bi wo hono Aunty Bea ebo a na eyi kankan bi efri ho nom yemfo se mantamu bi mu ka bia besi ho a etwe ajanan ejam frama na kankan the moment am frama be bono e de na eye eyi sam frama bone na yeden efri ho am frama papa ayeden aba ebetuma be se dua bia esisi ho no a eno a emu usuo se ubu a ebebu aba wo nchensen bo hu na frama bia ba na baba be bu se dua na yeden efri ho no aseviu edua bi wo ho no epe ba bia esi dada no age ho the moment eno na se betu no foforo eden ebesi ho no obetimi ka se ye fie de okwa unya wo enso wonko ade okwa wo benya efise nyankopon wo brebi a wode ye na ade nyina enti abibia de bia meka che me ho se not all wind that come to distract your life, some comes to correct your path. Okay. Sana ade ne tie enti wo ye bibia wo so wo yi hu efri wo mu de obi antumi anya no wo ubetumi aye se wo gidie na wo de vim you can do it. You can do it. Yeah, that's the papa. It's a name crying shesama, ya dimate your phone, and say, take that bold step. Yama a who asha yen so, yakwa ye, it's where me coffee, you cried, ye nipa air baba yame. Jumedia, ya casa me may, mianka send us some way say, you crying shesam, and the mamma casa is I say, Madame Faustina me conwa, Bosnia me conwa, Mr. Davy, me ene na hofo ne abusua nyina ne meko ho se na ma kone koye you never know de yakopon pese onam sa adwuma de we say so na ono ekodru enti take that bold step emma bibia embo hu na committee de wo ye bia fa hye ewraden sa na emom se wantu sa na mo na obon pa ye kra se yakopon on peja won fa won ko enti wutu anamo no na de mpaibon so etaye chire se be ya yakopon ebe ma wo edi nkunim ewo de wo ye bia wo hwe ase a enye enfa hwase enye na me say failure a part of your succession plan so obedi nkunim na wo so hwe ase na wasua nyansa kakra wasua nimdie kakra na wo de kɔ wanim enti enne ye nyina menim abedwafo nyina production team de ende ka kye mo ne say take that bold step na yenkɔ yanim ewo abrabom Jumedie eba wo ho efri Akoma FM ewo Askwa
ye frɛ no Akoma mu ensem moda ye nakoma so Akoma FM moda ye nakoma so ye tiefo moda ye nakoma so onua TV nso ye se ye dwene wo ho pa ye dwene wo ho ti de ye de baba ha bia no moda ye akoma so na ye dwene mo ho nti e na ye hyehye saa dwumedie ya ye de brew e ba so adwuade bia brabo 12:30 ekopim se no miensa ebebo ewo Akoma Kumasi office ha na ye wo na mo hwe yen so onua TV ne de ye nim se voter for mo hwe yen eastern for mo hwe yen central region for hwe yen northern region ahodo regions ni nyina mo nyina mo hwe yen na be bia onua TV wo na kasa eye Accra so ye nim se mo hwe yen na mmom Akoma FM de ye wo Kumasi na opese wo de wasembre ma ye di ho enkomo a eye 0530 507 849 Oma hwehwe dwumadie ya ye de ebremo eye Nanabila Kantanka ono na ye chief executive producer ono na wo frɛ na dwumadie no bedi hu nkomo nyina ho arrangement nyina no waye na Madam Faustina Derry ye general manager o support ye din ono so eka production team no na Spartus Kojosa akodi Abrante on de mrewanko ano se ope ono so eka ho bia wo boye chidomam ye hwehwe dwumadie na afei so some be hwɛ yen e wo Facebook mo be hwɛ yen e wo TikTok na YouTube nso a ye Beluchi na Nana Yaw omo na streaming yen social media platforms so mo streaming ho ni nyina e de maye e ma mo hwɛ yen e wo bebi a mo wo bia nti wo hwɛ na wa like na wa share na wa commenting so na ma wunnie bi o baabi no ono so anya dwumadie mu efutuo ono so anya mu asresem ni bi esanse serial kra ye aduro na ono so anya mu serial ni bi na ye de koyenim Reverend Sia Apai Life Martin Kadada oka members of the panel no hwana se badwafo a obi de nasem bawi a omudi omunim die nyame honhom a ode ama wo mo no omode boa ne yetoto niama ema bibia ekodru jojo na ye maame Queen Sabi Debra enche bia mo beti ne nka na Adra Peggy ono so Martin Kadada ono so eka panel members no na ye nia ba ma Papa J so eka ho a ye hyehye dwumadie na ye nyina ye de bro ewo hanom sei na ansa na ne ye beko topic a ye wono eso no ye di kan aka kire mo sei Akoma FM ye ba ye nya enfie enum afimu a na ye benya enfie enum na me enuma penti no aya na bi mu kra feel say ye ba ye de chaache ye nche ye na emom ye ya ye adwuma wa ha no ye modern mbo eni mu amutie ye no mo so madaroma na di Akoma FM de yedru bebi a yedru nti afi na nyame de ye nkwachen a bosumi edi yanim ya ye di ye 5th anniversary na efie miensanie ene ye hyehye dwumadie chenchenchen ye frɛ no fufuo party so ma sa fufuo party ni bi e free samre ikoya me di date ni tu dwana no na wa hyase na wo boaboa ho bebi a wo bia wa no fufuo a pese wudi wo benya edi ama ho atom se ye ebunu nkwan se ye nwankwan nkwan ye adwene nkwan ntintini ai beef ntintini no se no bi nkwan na wo pe o fanti fo so wo ba ko bi e fra ne jaawar se jaawar nkwan no so na e pe so a fufuo party no over obenya se ye tilapia nkwan bia bi e so fom na apai so fom na apai udi de ohia no wayewa de ye mfa mawo no ya ayewa enti wo ba no wayewa no se sunnie na wo de ba so wo de be hye bag mu na wo de be bo so wo de be bo wachi na wo de be bo aha ye no Peggy na obi da hospital bed me yema nkom hwimi maye na o de ne drip ni bibia na ne blaster nyina ne giving handset kanula nyina bono blaster set tie nie na ono ko na yo obi o da hospital bed pa black esie tintin kese me kai pa ya tana msi ada o da hospital ho nyina wo so fufuo wo da ya na ye hu ya ni se wonu ya de se mesremu muntwa me de ma me na me se ko fa no chi me da hospital me di fufuo no mase yakọ me tama ni se tie ne na bra yetimi di fufuo na wie o wie no Akoma FM full party no ba witness see bi da afi we say yo enti afi so ebeba so ye se enfie miensanie anasa afi miensam anie na yewura na yakopọ se eja oba ne honkokra na Reverend Sia mpacho me aha nti ya ye eja no ye first year de no na last year ye oba no nti afi we 2024 mega home concronary sun date no 10th of August nyame ya aduma busumi edi yenim ya ne da etoso du
na ye de sa akoma fufu party no ye de ebremo ye no askwa he ya ye nkoye no ba bi e kwan wa bia eti mu amuni ma askwa FM no unu se wotwa kwan ni mu na askwa municipal assembly for na wo hwe omo park akra kana ono bo akonya se gimodi amma ye cry in advance e ho ne ye kwa akodi fufu sense ono ankasa kra no aya obedi bi nti e ho ne de yenya kan ya osi akoma FM for me dia mammo dada mo bedi mfufuo na mo nkom anim enti afin so sa opesa oboa yen opesa sponsor yen e ma dwumedie ne eba so a na wa frɛ 020 02091199090 no wa frɛ sa opesa oboa yen bifo sa opesa oboa yen banchio sa opesa oboa yen bodio se ntoso se moko jeno prekeso kontombro afi ye konam side ho no aponchi ojan tilapia enam bia bi apart from owo eno kwa ebi more hande mi straight ye pa wo dia owo kwa ebi more esa ai atuchide nyina ye bere ene mi jidi sa bi me de adoeba nam mpuna owo pe na me de nka me di disclaimer to so some managers ma yen for owo ma ha na de nke be dwane nam ene mi fu san kan afin ka yenye kramai chifito escafon nam eti pacho event for no kamo fan ka ho ma ye ne no mo person mo we kramai no go bia no ne no ho na wotaye bi ma na wa body no say friend red meat what say enti no yes mo akuma fufu party nyame ya adoma 10th of August ya baso sene e kan ye no so wo ma bi da ye di date na to dwaboaboa ho ba bia wo bia de ohia na wayewa ayewa ne de oba ye ni ayewa ye de ma wo ayankofo beton bi wa ha emom de na emom sa wo ba na okita wayewa na eno nkwane na ni gisam kra na e ma no esi eye enti 10th of August ene ye de akuma fufu party ho konkro de no afi 2024 ena eba so me science number no so ebiem eye 0209119090 ena omo so yasne ema ye de akoma fufu party no abro afi mu eye midimafo herbal clinic Dr. Time da so ono na okọ no hwanu aka cha so yare we me show nansa ampa nansa ne beso pepepe na ho ato Dr. Time da so ono eka ho ena afi ye de fufu party no bro ena obibi ni Blackman Company Limited omo so so yasne ama ye de fufu party no e de aba ena dedo seasoning powder enye san konfo nyama ni bi na odekoye aduane ana kofa how bebre bia de abro we natural spices ya garlic ya eni akekedro ya no mayo no fe ena ye de ye aduane bia opeso ye bia obetimi de dedo seasoning powder mo amhwe yo Facebook na eguso no fufuo no ye wo hwa we enye se obi awo frifie na wode ba ehwon na hyehye banche bode na ne ekawom na nkwan no so ehuru dadadadadada ntia we no mo ye nipa 6 na mo gi omo banche na maame ne ma omo wo wadro that's right na mo yo ma je so omo wo na omo ankasa twitwa oh I see enya sam ketwa last year no na akono yie na de yie ye wie ye nya bi die ye dwe hafo nya nya bi di na bi lada roma ye wie no de ye cafeteria ho na ye be di ye de enti ye sra mo mo hwe ye ni nyina wo nia TV so emfa wo so wo voltage ro de plan date no na fato ne ka se akoma fufu party di afi meko na mesma ko witness se nya fufu party no esi ete na ye nyina ye ngi ye ni ewo akoma FM abra ye di yen 5th anniversary na ye de adan yen dwumedi ahodo aye wa ha ni nyina benyam bebre ena saada na nyefufuo no nko an ye bedi se ye di ye 5th anniversary eti cake kesie bia manager saka cha se ye betwam saada no enya asem keto cake minim ka akra be fa sa cake na e de baba besi ya me ye twa sa cake no na eno eho asem eno no Reverend last week ye di nkomo bi ye nua ba me bia akra keto akra me fan say ye ba ye wo fa ase ye nua keto wenya cancer of the eye na doctors aka say ohia ska 90,000 Ghana cedis and your doctors nko ade no omode eretimi atwiti no ama neni no akọ aboafo aboaye kakra enne ye besan edi hu nkomo na ansa na obesori me pesa wo ka bibi
che omo a omo be hwe no mo betie ne san de san komoi ebe wadaroma say the di kan no me pese ye da adofo a omo sponsor bi obi okra no pese obeboa bi but na ho boa na enya nso papa ti ye da adofo ne enuanom asepa on say bible ne kura ye no ye kanya mesomo a nyamesom Yesu Kristo ka asembi oseme da fiase no mo behwe me ekomode me no mo mami bibidi me da ayaresabia no mo ba ebesra me ye kanya mesomo a nyamesom papa ene sa niema ya mekeken okay so ntino ye da adofonom ene anuanom a omudi omusika a support sa dwumadie anopay mete de yenya me shoke okay because na ahano ye ni kapre kora e bi ni ho but asedan kenya me say adofonom ne anuanom a omodo eye onua TV Akoma FM ene Akoma mu nsem a sa program yi nyina no esi ye na aso yi ye da wo mase papa ewo omusika omadaje omubre ene ahofama omode ama empai bona se awrade nhira obi bia amen ba bibia obi yi free na ho na no petro ka asembi osi awrade enti niema ye hwere na de be mfaso ne ebenya yesu si obi bia medinti obehwera de ba kono obenya ho mo ho wa okay obi bia obo abie sa enkom hye emra wo so amen wo amen no etukwan amen ekobokina wayare amen nyame onhyira aba bia mu yifre bia awrade nhyewa na emano amen intenche bia ye ni ye nua bema Ignatius ni nua ba eba bedi enkomo ye nua bema ne situation anase broni beka se ne condition nti no ontimi emma enne onua ba ne bampo enne be bia wa kɔ no obema ye hu be bia wakɔ akodru ene mo na amode aboa ye no ekwan ya ye befa so a ebetimi aboa no emma enne anamontuo na otu no ebekɔ yie edi ama no Peggy ansa na also be sorry na wasen ababie mu no den na obeka fa ye nua bema no ne tibia no Aunty Bea de mekane se etiefo omaye bi na emu ye gusu a ye srom o se me voice abafom se nipa benya wa Aunty Bea je se ya yure efi se wonyare a obi ekọ a ukobi ye dwane a udwane bi nanso hwe ye nua Aunty Bea ya wode ba ha ya on da so na asamba na se wose ni nua ni dwane kra esan se we ni yare ni ntino ewo se no mumienu nyina atena na de ebeto omo bia eden eto omo adenti na ewo se basa Aunty Bea last 2 years minya accident wo ewo na me hu de wi ayare esitie so utimi da fa ko sa na wasa yare asa ka ho no kro we chira ba pro ena meka no hunam nyina ye wo ya because woni ba bia ko wontimi nya wo ho hwe sa wo sorry mpo akogu nsuo no Aunty Bea na nya asem ketewa ti nano edi enua be meru de ma meru ho me ho sa 26 years pa sebi why se papa be 80 years adenti osa sa obefa sa oyawe mo etiefo ye sremo moye bi de bia ye ba mo na so mo moye ni mu nwase mo fa nchenye sa na ye ba betuetue mo aso se monye yadom na mom abane sa en Ignatius china Aunty Bea betima ye me ana ye betimi aye wo ye sre tiefo ye nsada ye nse ye guso sre omo de omaye no omonyema ne moso na ye ntimi ngi ye nua Ignatius enkwa enfama no eno ane de ye hwehwe ye da se pa tiefo ye nyina asese ye ni abafom se ne ye hye dwumedie na se ne me kan ye ne me se ye dwumedie adesua ewom enigye ewom serie ewom enye de bia na ye ba ewo se ye beka se na me ni obi awo na wanhwe me na me ne be ma bi na wo ho ene yesei emu enuabo ahodo
media house dear your social corporate responsibility no ebi nso ne say obi ho ka obua no megidi say ye nua ba me ene ne busuafo say na nka sika ya doctor kan ye so mo wo bia komo nton wo mo asem say na ye nua ne condition e sitie no kranka on pe say ode beba TV so anaso ode beba radio so ama obia hu say ena me situation esi etie nanso ohia ene yare ene ahokyere enti ena yenue ene nebusuafo mo free new adubia seton edi o masem abedan yen ewo Akoma FM ena Onua TV samadaroma momboa yen na yentimi enji yenua bemen enkwa ensi honom na watwe pepepe nie ena ye hye adwumadie no ase ena ye besre ye se yenua no situation no wo so onye sika almost 100,000 Ghana cedis na otimi edisa no ho yare mo kakrawa na fiti Tuesday twemu mo dia breye no se ya me ne mo kase ya ye ba mframa mu neska yenya eye 12,470 Ghana cedis 12,470 Ghana cedis ena yenya ni nua ba ewa ha enti ye pese ye ni enua no edi enkomo kakra na ye bisa no say san na ye nua ba bema no ne ho esi etie na bebia sabre ya ye kase kra owo na ema nipa nyina ehu se ampa yenua no oyare ohia ayaresa na yen yene mo na mo beboa yen ama yenua bema no wenya ayaresa. Anas, good afternoon. Let's say Nyankopon adom na so yesu adom eso me ho ye papa de edi ka ye bisa say Ignatius na what to say facho ye be fa ne sa ye be fa ne sa na che say say onyanya treatment no nti ye mfa ne say eye kakra ne sa. Okay, all right, it say away say Akra clinic na G transfer mo ko ho no. Okay, wakwa admission na say dey facho enra ne ye de ne kodru ho no me de manko bi ba me ma me ne sister baako ene de ne koy ana driver so mo fa dropping straight to Accra. Okay, yo ebia na nne ene di kan a obi etie yen ena obi ehwe yen nti onim komo na ye ka no kra senia esi tie edey na ye Ignatius me pato ye cancer of the eye ana ye say a transfer ko ne liver ana mo awan nso adoso nti di ninya nti ye say ye pese ye ne surgery ai beboa na manatimi abankwa surgery no woni ni na na se ne liver na na se ne hifa liver ne de ye so mo be woni empane bi. Okay, a sustain no na chese after that na ne ni no na e be surgery. Okay, emrebe na onya sa yare condition ni ba no so edi be sesen na Ignatius kra na ko school na ye adwuma we di sen ba ye sa nkomo no me pa cho. Okay, the ten say a ban so almost 8 months in year. Okay, 8 months by August ya next month no benya 1 year. 1 year. Inti ana afi so e fa ne school sem no we SHS dadada na ni je ball. Okay, inti nka no wo ko training college no ka say o born nkakrakra no o born wo fie inti emer bi na mpenifo bi ba around a mbe hu so ne ball bon no mde ne kwa academy bi wo Accra. Ti academy ni mo a oguso bobo no mo so wa qualify for stage B. Ti no twa passport picture. Ene ma ye hu say bibia sinani. Ti e prompt no ka so no kwa na nani ni nti ye ne ya. Na ye brother pen mu man is ka say onko hospital ko ina de ko si ye no. Ti e sa ma ne ko Cape Coast. Cape Coast no mo sa de ne ba G. Ye o se nyame ya adoma bosumi a ye besimi. Ena ye nua be man yare ne ba so no enya afi patron ye bisa se anamonto be na mutu ye from that time na na se mo ehu se na ye cancer ena mo de tena hwa na afi ne ni no se eyi aba no kra no acho ye tu anamon bebre se de make no say community hospital no se bi ye kan se facilities en she den ni hosa mo wo hefa ni wadi biase ba me de me Kumase ha. Okay, inti honom na no okọ hospital okọ omusho na no mama ni nuru edi be 2 weeks 1 week bia na still o complain say ye ne ya
eno na ye man ne ko Cape Coast no okay nti ase de man ne che bebre kura ne strike sem no ase sa G Cape Coast na say G G ankasa on say ye free Cape Coast no ana ye ba G no na strike sem was our unit honom no okay nti ye honom no omoma ye koye test na nke verify say cancer eno so omoma ne cheye nti no kwa yetua ho sika kakra okay yetua ho sika kakra nsa no mo release test na me hu say nti time ben na mo hu say neni no cancer of the eye etie for some mo hwe ye na Ignatius onyanyare ye no say na ositie oye abrantie tobro fe ena oda ye screen so say ena ye nua be ma no na ote utimu say broni be ka say energetic young man na onyini nkakra obo the ball ena say it way before ena now ye nyafa after mbae nyame ya adom na mo boaye ne a ena ye dey after ebeba it way before it's nana ya wadaro man ka me yenhwe now no the current state now na etiefo hu senia ye nua be man we say last week oba studio no oni last week they had neighbor studio ena oda ye screen no eso no na ontime kra nante obe nante a ana obe story mpo a age se ni nuanom eso ni mu ena otimi ejina ho eduane kra no anas otimi didi malt nko no wonom edene a malt Guinness oh eno nko a eni nsuo pe koko ni mori koko house koko kra kete dia aka nyina ebehwe agu oh enti doctors na mamo ebia deadline bi na time frame bi say bia between this time to this time no say mo ntimi am ya anye ye nua ba me surgery na ye behwere na na mo say e wo say ye bibia animu ya nti ye de ne call e honom Accra enra no enti ya menya ye ne say o mo say wo say ye bibia show nti tua registration kakra wo honom no okay enra no patwai okay ye besa ya toa enkomo no so na etiefo ye ka say onyonko da eno da me wo me brofu bi amia me coin ni aya me de ka me say your friend sleep is your sleep onyonko da eno da maboa ye bebre de bia etiefo mo boa ye besu kire mo a mo boa ye fa ya sem ma ha say metiefo mo ye nim engua se de biara da mo boa ye enche bia ye ne dank ebe kwa akodi enkomo na bia na wutie ye na wutwam nti wo pe kwan abefa so kra obeboa ye nua be me ya number wodu sika ebefa ho 0530 507 849 0530 507 849 wadaroma kakra bia obetimi di atoso na enne sika ye nyanye pese ye de mani nua bai na mo de ko won so kasa nyina o se o hospital na indi kan pese sika no nkoto ase na doctors no enye ye nua bai ma no ho enhye ne ho ase no munye no treatment emfa emayen dank good afternoon ayana kame peodi na nkasa me pe dank no Daniel Intikwati aha ni etwa ne short na aye ne dank pacha akwa ba woko de yede nyame ase pa yede nyame ase nti enkomo a obetu su na ejidi se de bia mo ye yembo nti wonko no na wo so ayembo akakra na ye obodin akase dank nso e support ye nua ba me ayaresem pacha ebo ye enkomo ewie me da ase pa obi onim dank bia enim se dank de so ba ya so ye hono ma yare a specialist on pa sexually transmitted infections okay you can sexually transmitted infections are the debridation on so an say bia odwonso ana ne be me mo hye no ana yo ba na sese no odwonso a na insuo pikan fi ne be me mo aba na oba obonso onya discharge na enka wom afo obi hu se bia nsan gu ne be ma ho ana se bia na ne hwo mu aba no eye ne ya ana se de mesi aka na testicle na mu ye ne ya madam go say friend John Thomas so say John oh ya ana se ono hu se ase the genital ne be ma na se oba obre ho woni be me ya ase onya pin ana se obechima echima no emeye echima ne be ba mpa ba 2 weeks na ase ababiu sane ma na de obi nyehu ya no hu se jama onya infection ha nti ye pese ma etiefo hu anarefo hu de ekwachi chensa ye ka sexually transmitted infection nye no an say obe ma ho ana wase wanya bibi wo wa e tese wanya problem na ni enam yare betima ma obi ani afra aha obu ono ma wanya enam yare na che
enam yare bi se syphilis betimi akoso blindness woni ne be katakura wo hu ade yi enam yare betimi ma kase ma bobo ntokuru awo ho abete se pain wo kase mo joint ye wo ya wan hwe wadwene maso da se enam yare na ye osa na so betimi de sa problem na brew enam yare betimi ma oba tiri ho tutu ana be ma tiri ho tutu wan hwe ya won kase enam yare na ye osa enam yare betimi ma be ma fon wan hwe ya won kase no na ye osa enam yare betimi ma wonya sisi yare pa kadem ana wadwo so ntentem pa bebre sa ne ma ni nyina no ye pese obi ehu se wo sa problem ni bia wo so do ne kire dank ba complex ye wo binu ho no ma wo se wo ma ware awo hwan ye den ama wo mu aha obu wo kwa no wa wo pen na so afede ono oba bi ehie ma ontimi nyinsen no be ma no na ye no nwanwa se me ho de ma wo pen ada na me no oba bi ehie se ontimi nyinsen di wo ma ne se ye spams no eduru me bia nemu yare ka wetimi kwase no aha ntubo se be me bi won ma obaka kwa lab test no ye ne semen analysis so ye azoospermic ye ka azoospermia de cha ne se ye de ohunsuo no kwa afidie mu a emoa na wo ma efo sperms no ye zero nkwaboa no aha nkwaboa ba kokoro ni me zero nsuo nko ane go nsuo nko na wo yipie na wo yipie to no so wa discharge o me no obehia ma discharge kama ma me ho aba na nsuo na ade agum mfa so obie ni so aha ya tugu kwa ya tugu e basa obeya ya wonyin se obada okay aha nti na fe na azoospermia no ani o de fe na oligospermia be me bi won de nhunsuo na beba eba na be ma nhunsuo na o sperms a ewo mu no ye ko microscope me wo sperms ewo mu no about 15 million ne dodo no okay ah o se tumi 15 million ko bi de ko abo be 40 million ai obu a wo pigu wa wo ko kan a sperms egum no wontimi wow e toso na so member bebre won ma wo pigu won ma ne de no kura 500,000 waboka efene so wonya oligospermia sa oligospermia na ebe de so betime nyinse oba na ne nyina na ya beti se gonorrhea ene chlamydia e ko affect wo sperm production no na ma wontimi produce na chlamydia ya enye nemu yare a eyefo papa into yo obi a awo hwan e dia ma ko test so wonya low sperm count tumri kabla dankeba okay oba e be boa ma wo sperm production na e kama because mo na mo cause sa problem no ye be kuma mu nyina fu system ama hoden etumi aba ye oba bi won ma obenyinsen no bo sakwa na hwene afam oba won na akwa nanimu edi form aha emo bi form syphilis mo na fam treponema pallidum omo timi ko ba na wodi enu e ko cross sa problem no wo ba na wodi enu to oba won na akwa no nya deformities ebu okwa akwa na ye be won no wo wo na ma amyim sa enemu yare ya na timi cross sa problem no e ma be bo mu nyinsen anu ma po nyinsen no dodo na afri enemu yare enu ti ne ya ka cho se enemu yare na enhwe tra se be be ma ho hyehyeme me be ma mu nya me ya nsengu me be ma ho ntimi ne enemu yare obi a we sexually active se do ya be ma afọ ba pen wo ba afa be ma pen o so check enemu yare hwe once a while so check hwe because World Health Organization for kire se nipa a omo wiase no omo be 50% enya enemu yare pen treat ana obu a ogu so a wo treat na so wonya nya check up why na wo se wonya nemu yare na akofa problem abro ntutu anamo ne be check nemu yare be pam wa skin na sei ama wo ho a wo nipa bia ne nsa be gu kakra bia kakra na fifeto ana ho kekan ni nyina nemu yare etime koso sa problem no ntutu wa wo nemu yare no interact na ho emba be blue slow fibroid ada ya se fibroid be twa na wo na so yare wo se masro pa ye nemu yare na so aro wo se ne se emba be bre nya nemu yare a this a bear man the corner no abona mane so onemu yare yenta man ta hu bear man the corner no aka bear man me kan kire wa e bia bear man ba ho a o wadwane ko wansu hu biu wuni ma de ko bisa on kan e bia na onemu yare o we are fine we so ye neat aha so na ye neat na bear man na hwehwe problem na kata o man ko ye wo bear bi nti wo so be check up nti down there se bra so ye ho your pechi number 2 pechi number 2 no o bra so ye ho ma wo so be si wo trade junction so wo si trade junction a wo se me kwa dankeba ha wo benya taxi pradia wo ho wo bo dankeba ro do be ba ya so wo ne ye gbe fi duada ko si memenda eduada ko si fiada na pa no watwe ko si enyumre nonum ye wo ho memenda na pa no watwe ko si ewia no mensa so ye ho ye kan nemu yare so nemu yare nko an ye hwe ye hwe stroke obi a wonya stroke by it mi bua na mane nante I bo within 3 days obesia ba no nante your physiotherapy we aso ye ho nti omo stroke a omo te ben ye mpotem wonom no obi wo ye so nko fisu a omo ta ba register we ho no ma ba ye no ho afin so eno dan chen so a your detoxification ye to we toxins for system wa ya man kwa so wo so na pa wo garo body ni kama ama na kama
inside we dware mu aha e was so bad down ni ye bibia friend detoxification your whole system emu clean na fo kwa won sampa wona wo ko yes is fine doc mami bi sa eyi sa stroke no also bi ho no ma na enye nantie no nko ana aya na eha no ebi okra na omanim no so timi achia kakra pacho ho so ba ye hwe pa na ofe ni face dropping no face dropping aha wo se nanim no ogina wo se ya huna nanim na achia kakra se aha oba ya so gam na redua ai ye be boa ma bia e fa obi so abo se anka no ho atom so onanche otwi ni na ase kakra ana ne nsa ba ko ntiri so nkura di aha ni nyina oba ya so ye won ma ye hwe ne ma di stroke ba te se diabetes hypertension hyperlipidemia aye high cholesterol ene sa nya no na e de ba ni nyina no ba ya so ye be hwe ehu de do de ne bai wo stroke no bu ana intini na eho apai ana moja ni intimi nko na adwene wo na ma ne brain cells ni wo ba ye be hwe obi so ana e blood clot eno so ba ye be hwe nti ye hu be bi e do de ne ba ne ya pekwa so tuti ama ho atimi ato afa so hwe ya le bi ti se obi a onya stomach ulcer ulcer na sa no de se ye hwe no ya so ye ho aha be ma wa ye mre ompem ye de bi e kan se wa ye mre ma nko no aphrodisiac emboa bra na ye hwe adekora mo wa ye mre ompem no yo ne o brema be ma ye mre ompem aha wa adekora ma o ye mre ompem na to se we no moduru we na ho ye de nti so ko no bia wa hwe na o de ne de wo ko mo aha nti we check up hwe de ma bi we ye mre ompem ne treaty na ba danke bala yes edwuma ni nyina wo ya so yo da pa cho numbers no bia no bi te o pese o simple africa mu aso ye mi ma mi bi edi mu achia na me fa dem bra danke ba cho number no ye numbers ni 0244 01 75 56 0244 mama can repeat it 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 numbers ni you na sound your WhatsApp okay and it's all friend normal call na mwa de WhatsApp ya betin ya reply yo pacho be si baby am sign e woni biom e bia still say or flow but or say per direction ni biom na bia baby easy jointer or wa obenya car e dia ba mo ho no so me da se pass ofri buase na ba e hu nya so obeduru kumase okay wote buase car na ba na so besi wotre de junction wo sia wo se me ko danke ba nti mo amuwo du kwa ene biase be kwa ni ade ni nyina amu so wotre de junction so ofri kumase so na ba obenya car so full line g run about santasi anase pampa so tek nso benya tre de car ho tafon so benya tre de car ho wo se me ba Trade junction. Danke ba. Wow, so me ko danke ba. Pragia wo when the pragia mo de ko ba bia taxi so e wo enti danke ba Dr. Daniel Kwatin na ye ne no edi enkomo no danke ba STI enemu yare sexually transmitted infections e ma ne di enya pa na ya na ye nim ti said your kind no ho afe papa na so ahofe na nya ni wetu makeup ya oditi ahofe no e wo inside the wall go ni ntisiesi ho e wo ma na wakodan ke ba no ma ye check up bebre ye dia ma no se wo ho no engine no eti apo no mo ba no man ko bi se de koko na so papa wo so koko na kati yesi so nye enye bibia entia e ho nye enti 0244017556 and I say 0266 593330 na one dank edi enkomo se be ya won so e how bia ekoso e wa brabum oba bema okọ no ma omo behwe ama na akoso enti dank herbal for na ye ni omo edi enkomo akoma mo nsam dwumedie na wutie e wo Akoma FM 87.9 o hwe yen so e wo Onua TV so ye wo Aska Kumase o pese oni yen edi enkomo o do asem eba na emwa bia etiefo betimi aboa ana se wasem no akire so a unya kamafo mpa e ha de ode ba ye beboa ama ye di enkomo na wenya asem no ano komasibre wo be frɛ ye number no e ye 0530 507 849 0530 507 849 na oni yen edi nkomo ye nua be ma enne ye de nasem abetu etiefo enim enuanom ene adofo no ye se onyonko da
ene woda senya yare ene sebio ohia ne ahokyira minji ni so bia o ha o yare a opese obi kra te se o yare onu abekọ ni hospital na wakona doctors ahwe ne sanse otu ni botoma eto bibi so na we mpo beto bibi na ebeto bibi so a 90,000 Ghana cedis ene de Ghana ayi sebio enye obia na wo say scan bi eda ho ene ne maame na ntimi amba last week ni maame ne bae no yebisa maame ne say dey adwuma ena owo me oye osi oton kontomre eni konsusu a kontomre ni konsusu a sen na maame beton a odi benya sa 90,000 Ghana cedis no eno nti ena ewie enuanom ni adofo mu yaba mo ho na yebesrɛ mu emwa enye ye pen se de bia nka ye ba yebesrɛ mu enso esa yedwuma ye yesi media general ye social corporate responsibilities na ene say ye nua bi ho ka yeso ye bi ye mframen ebe mamate na mwetimi edi aboaye eno nti na ye damo ene awie nti ene ye meye se na me ne be ma bi na wo ho ena me ne be ma bi na awo ena me kunu abo medua ena me yira abo medua ana so se papa na ono won to ne nsa na so to sa na ekwa akotu obi se no ene ya mfa no bi amba ye be hia momoa ne edi aboa ye nua bai enti ye nua be ma no ne nua ba ena ewa ha be ma ne de ye ka se go so mo hospital ewa Accra nas right aha enti no mosi mu hu ye no na doctors strike ya na chese e ma niama e delay ye nti mu hu ya ankasa pa ne de e di sen because so hwe nani na senia esi ye discharge bi kra ya na e ba no na chese a check akra almost a year ni but a check akra ehina ma pima kodru amodi abeda ye wa hewie Pacho yemfa ne say you hu ya ankasa de almost 4 months. Okay. Results nembai. Okay. Say I will say ye word. Na de ekone de ano I say we delay dodo. Aha, nti ye na ewure mu a hye na chese asa akoye siketua. Ah, say. Say ne Ghana de. Okay. Nti munya results na mo hu sa fe de cancer of the eye. Patron. And doctors ne se de. Ana mo ka kire say ene yensa anhye say ebia moawa ne bintinsi ne boso ana se ne yema eno ne ma ye hu sa ka ne liver no. Oh, nti munya hu se cancer of the eye no. Ina doctors na omunim die mu nti omunim say den ya na bia emmoa no ebetimi esane afi nani ni mu bia fa ne ha besi ne boso. Ina mko hu se ne liver no nso ehu aka. Patron. Nti say no doctors ne say omuhia sen na museska no munya ye nue obenya nkwa. Patron mo say ye benya 90,000 ye hia 90,000. Okay. Aha. Beginning ne the doctor na no oji na o refer ye ne ka say last 2 years no na 80,000. Into ono de ono o predict ya ebetimi aye 90,000. Okay. Ana 90,000 no so omo njimbom. Okay. Ebeye as at when now a process nti munya kakra na mo de akone aye bi munya kakra na nti mo start treatment no kra na sa fe na mo pese mo start mo hu ye enre ya na ye de koye enre ya okay ye koje ye de ne ba hanum se wie en Thursday no okay ana ye koje referral letter no na mo de koye na me ka say we say no strike nti ye koye mo ka say ye nsanka just a Thursday I lab technicians no call strike last week no no ma resume okay nti afi na mo nsaka mo de no call mo de call enre na mo de no call nti ye say na ye nya kakra na wo de ma o maame mo a na ye say doctors no sha ase yo ene mo ankasa sen na mo nya Sister Anas sen na mo nya o de ye sie ntwa ye ho bra ye twa ye ho ba na de mo nya na maka a kire na ye so de ye nya na ye de amam etefo ye ba sese ya Teachers,
oboya enti wie na so nko oboya ho biom enti wanko ho biom no na de chi ya wada na wanko ho biom no so ase so this guy tata wa na ya mami say ukoda wie na de chi no no be ma ne this guy tata ai na wo mo me bosia na wo nye say na me say enti me na me duna sam na me say na adai na me sabi wutinya na ne sa ho say nipa no obe ofe no discuss na me ma no chese sa time kwa na me kotua me ma no mo tem ska me de besani ama omo school ra kra no wo frefre me o ko ebu akwa no ba no ma keska mami keska o ma o say
nkomo grow fine onom na why fine say na edro no edin no esi etie no ye ba se ya mama yeah me aba di se bokodi mama ya me dia che nyame ase ekwan so aha de beko ana me de freedom beko Bẹ́ẹ̀ni ba yedi adusua freedom beko ene bre bẹ́ẹ̀ni ba yedi adusua ene so ene bre adusua ene ba se de ya pressure no so a yedi na fi ya din ya ndre se de ya pressure no so ya na fi ya din ti de bia so no bi fa de za fi mu je de ya ba fa ti de bia so de sani fa de bro na ko pon de ya fa ko go mo e fe ni de sani na no ni adia ebe na go mo e fe ni da wa ko best of all mi ja ni de wa ni na mo che se wi ni ja wa ko best of all mi ja ni na be ti ni twa de ka be ti bi artificial aso we na be ti ni se be ti ni twa de ka be ti bi artificial so na o mo ja be ti ni twa doctor be ti bi artificial so na o mo ja de ya bia Nyankopon bi sie bruni wa ma bruni en hu mo ja ye enka bruni be gira so ye nipa to ye ne hu ya na ko ye pi petro wudi nipa na nyi nti nipa de sani de no bia na so make sure say o moja de eno ne ade na ogira aduane a wudi nsu a wo num sa wo num sa ni nyina ka ho ene ko fa moja no nti bruni say you are what you eat nti wo hwe obi a ono nsa bibua wo hu ya wo so atoro ensa na sisi no nti wo obi obi fa so a na onyu ade fa nutrients e nipa bia no a eno ne ade hia ye nipa bia no aduane a wudi nyina no ade potie wo hia ma nipa bia no gina so adigma ene so be nutrients the vitamins eno ne bu fa mu a ne bia de bu fa bia no aye no eno ti ya to ogurudi grow fine ni kama ni fefefe na obi kama so agi se nutrients ni vitamins ene omega pa ene gina ho ama ni fefefe ya fa number ne entuga na wo ntie radio so tv 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mimi yaba emoja na wo ye no se de meka no obia de bia wo se de ebipedua no bubu ejira mo umu ame wo to wonga moja wo di free asa efe so ba asa so emu go fa to ne ba ko e free sa do de pem de no wa kasa na wo moja de Nyankopon de ma won asa iti se obejira yi obefefefe ejira wa wo so e moja ejira mo sisi ya 1 gallon sa 1 gallon ni kwa se so tikiti so tia yare efe da anemia betimi de okuwo ni kwa se buruso buruso yare again efe mo da buruso no a doctor for efe de polycythemia vera moja ni mudu ana buruso se disi ya obo kra wa yeso ko hospital bi ko twe moja no so enye sa ediwo de bebre no te me bia no so nya go fam de no se de be balance moja no na enkoso na emafo ekoso problem na ba fam problem eboga no aso timi yare septicemia and what me we moja no ni we intini efe de artery mu a omo moja no poisonous ema utimi hu tibu ha ene no ho wanyare ene wa film patuwo no sa septicemia ene deba oni go fa magado no ebua ema moja na no yede eyi sa mo ni nyina free bojam ema moja do so kama ma bia e wa hoden e moja no aso spy 4 months bia no moja wa ye ne no ene na 4 months time do wisu nti na we nye moja papa 4 months time no wo ho me yare mentiapo wa no fonofo na wo ho ti na bia so oni go fa magado no se de be ya bia be fa moja no so spy se free pedua no e fe de bilirubin film about the body so and now body no na yellowish as when you join this it be bia no so we go from the say be ya sa bilirubin no e fe de pedua no to you be afraid na wo sha se no go from the do no bo so wo so na start yellowish amane mo hu sa bilirubin no e na eyi e fe de pedua no se de be ba de pedua no aye fine na se be make no wa kasa na wo moja be na offer so wo moja no dompe ana dompe atenten na wo ni pedua no ono na obeye moja no na dompe no so nya emianimuo emwe de moja no we here dey friend calcium so atia na collagen nti obia ne calcium eni so bia onya dompe mu hawo nsuo beto awo be bayo be so bi sekwa kwana ni dompe bi ne ya calcium ni collagen na won enu de o se edu ti me bia ba ni go fam bugirede no ebua ma calcium ni collagen level ne kosoro ti me bia o ye kama
adeɛ no yɛ dempenim efin echim maro ɛno na odi bɛyɛ mogya no na nso wɔn hia raw materials ɛna odi ɛyɛ mogya no wɔn hia adeɛ ɛfɛ no vitamin B12 vitamin B6 folate saa folate de brodi bɛtɔ timba wɔsi ban wai hono no na wɔde kɔ saa folate na brofo ɛde yɛ folic acid nti wohwɛ mo kasa bi yare mogya mu yare no a wokɔ hospital ba bi ko de folic acid saa folate brodi wɔnya free ba bia so wɔnya free bia ho nti timba de wɔde kɔ na wai ne hono na wɔsi mento wosu so wɔde kɔ yɛ furniture yɛ de abrewa ne hono no wɔde yɛ den nti be bia no wɔso wɔde go from agedo se be bia be nya folate no to hwɛ bia no mo wɔyɛ sickle cell anemia no a me bia de woso mo timi nya mogya no 4 months no bi wa be 2 months 1 week dan mogya na sei ti me bia no mo ya yarefo to bia mogya ko yi bia ro ya yarefo wɔn go from agedo no a ebua ba mogya e kama kama yɛn fa number ne to gade yɛn to Akoma so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine. Papa answer now beto na me bisa obi ho no os media mojedro de mempe. Esan se wo kono mi e be hyehyɛ no manafuna yɛ kɛse ne saa nyamanya grow fine de on se be chase yaka because the pediana maybe you have vitamins. Okay. It go fine the cocoa and aye. Cocoa ya cocoa. Very good. It be an no idea you go fine no. Vitamins, the nutrients. Na body ye mo de bra e specifically you be oye. E be hemoglobin level na koso e kofom. Enti ho no obeye so ata say no de about. No ya ma we so gisa woda. Ansa na we do na ye adwuma. Enti be bia no no mo do na o ti say bi wa no ma woda. But go fine tisa wo no ma de o tia ra o tia. To baby and so go for Magado no so the baby are very fine. Why mo na wie mo da na be pompia ko di pedua na kwa nyina e ho na yare nyina hyehye firiba. Okay. Akoma na pompia e fan tiri be e fan artery. Sa artery ni kwa se bibia fam ka mo da no o de oxygen inframa wa home na emu nia ni e di nia ni e wadibi no emu nia ni no e fa nutrients no e ko di pedua na kwa nyina so the baby are go fine. Wani da bia odidi nse didi utiri ni didi kwa bena ofeso odidi emogya na edi afusane o me na di nutrients ne ko ti se nutrients ne ko na akoye problem enti ntiri ne ko na srade ko de dasa ntiri ni mu a na di wo hawba esa emogya ne ntimi wi afusane yie pressure asase gira ho de free efise mogya na ntimi akwa o sa Akoma no ko hwe ahode fufu di pia mogya no Akoma no hwe ahode fufu di pia mogya no ene so de pressure ato Akoma no so hypertension high blood pressure asase ya no wa hweye da srade de gira ntiri ni mu a ya be kase feda atherosclerosis ntiri mu sisi afede eniane no frama ne tibi mu wadwe mu ye ntiri no de so wadwe ka no ewu a wa no chia wani ye pressure beto so umpa bo tibi fito hu efise wadwe ntiri mu wu na me anye wadom na srade ne pipe ana ntiri pipe ekise ediwu da ebro ye si me mu sa ben so no efise yebeti abo ho ban ye no go fama jedro no se de be ya bibia be fine enam se ye di kokoo na ye nti ye bogadro sonko ti wo ho na so odi su bru Akoma po peri unsa no na yo titriti wonti bi yi ebi na gina wonti bi na de nyina ya yare ye ma menstrual disorders enu ti atu edi doctor menses obi ho enfie du dan menses mai we no go fama jedro and never be do de ba entwa de ba ya wom de ba clot de ba na bon sa no ene wonima bibia be fine ye fa number into gwa de che we be ya do ni biato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emergency asante region ha de ba bia be fa bia be nya go fama jedro ni biato say pharmacy herbal chemical shop ye akasa so kasa na ma eto aburo no wuhia ka na go fa odende tobi saa na ka no ma so ye ho se obetibi atubi no aton na mo se wo kraman ne petemo akọ kan shi bloodline keso keba tinatic tanaboache Angel repass wuta obenya go from the brain biato asama fo ko eku pharmacy house of drug ena widama ama sama na heba obenya go from the brain wo sawo akona na boachi obenya go from the brain wo kokwa ko hillside ana anti akubam sunya cap heba moze ana green light wo tachima yako abubude depo obenya go from the brain takwa ni christian ko wo asa bubu fie bugo so unique heba obenya go from the brain takwa den ko mensa obenya go from the brain elibo odalo obenya go from the brain kekos buachi ansa ana pena obenya go from the brain mankasi fo nyina ko je heba wo social station wini da bisharade obenya go from the brain wa obenya 1000 ana oboni pharmacy
na tamalesu ubenya bi PK Gombela. Dr. Sana obekokra no ahyensidie shunku bi eda wedro no so bi kota so we die very good very good the number na dikan to ga ntu kwa e de do ma no ahwe ho se number na ho a 0244 very good 59 very good 65 very good very good mum creative do and na you know say the koko da ye nti the koko na to do no okay koko ni da do no and na to no so kama wo be sticker bi wo so ansa na wo sticker bi wi abukwa koto cap no ba kwa no pa ba kwa wia ba kwa nyumre wo di wia no go fan no na ye fan if you say go fine makes you go fine. You Dr. Yeda Sipa grow fine. Enti kakra bi amode breye no na yenso ye de mebusuafo no na omode ehwe omo ede hye no enti number na obefre anasa odi sika kakra ede beto so ede amaye no eye 0530 507 849 530 0530 507 849 edin na beba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM 0530 507 849 na ode usika no afa ho na ode aboaye na yewie appeal no ensem ha pa ensem no enye ni nyina na ba ye de ba enframem ebi wo hono ma na nkofo na asem na fa wo mo ho no omo se o madaro ma aka ye discuss ne off air ye discuss ne off air wie mo ma ye fambram framemu na na yensua de efrimu na obi mponso ekosa ehaw ne amane animu bia ono nso tia na odi etu ne hofo na mi bisa se wo a wo hwe mi anasa wo a wo tie mi wo ye oba na wanya bema o ware wo o se mi ware hwi a me maame ne papa dan bia o mesi me maame ne de o ho me papa ni ho but me maame wo ho ti pese me na okọ ne yakotena me maame fie ho anase mebusu fie ho no e ho na akwa fenne asem ya bre ne nsem a ya so bo wase ho ansa na ye fra bedu etira sei no miti kra miti ye me ya asem ne tintin ni tietie nyina ne say young couple me kan young couple je say young obe ma ne young oba o mehu o mu ho no ma ware be ma ne nyanye ska odi besi ono a ne de ne maame fie ho a na watna ni chembe ho fire ono nko awom enti no o ware ye no ena osimi niska sese ya bede ekwa akọ han dan enti me sign de wo kọ me maame fie ho chairman ho na makotenem oba ase bi ono so wo pa aware ye kan foforo ne de wogi tu mu so oni sen ka mase de metimi ne mase akotena ne menkumafo akotena ye wo chairman ho self contained enti nka ye be manage sa management we de we ntimi a manage ye de aware jaye o sa aware guo krampo ya aba esanse oba no o kira de nti osori ntempa na oye ne de na de ye kakra fia prapra ne adesie kakra no wokọ aha otena ho baako otena ho mienu otena ho miensa na ye pa na efiri bosume na imu ho kọ no na de ko fa kofie ko wu no e de abai aso ne se da anopa biara da e wo se maami sorry wo pra se ne otwitwi okra wo se otwitwi compound ho ne nsem bebre na chese e yire ne se wonte ase saade we nko ade aida say asoba no ese aida say oba ne betu no akotena ba bia nwumre no wabeda sa kofie ne beda ne dem na mi setete na no moyo na mi nim say enne so ko na beda no wo na ne oba na eba no kita ne basket no delay sakata so de dia na eba oba beda ho nsem ne ne abedru yenim hei na enne ma no ti akonyo ye di kan ne ma ne di nkomo ye wi aya komema no so na mo ware ye de ko mo ma mi fie sa na aye de Queen Sabi, member of Hansa, me ko Peggy. Peggy, oh yeah, young lady. Obaya so no. Na ye waro ni ase me do come ma me fie bi so me do come papa fie nkuma afo no nso no nyina wo ho.
Also do be me. I feel koy ade na we ntimi manage. Aunty Bea me da say. Odo asoma wo. Ebede na wo nkro. Odo bi edin. Sanity. Odo manipa bodam. Odo manipa jimi. Eya ade ba. Odo manipa ni fra. Sanity. Odo sisi aso. Eya odo na. Mesusu se na ewo senka lady no. Oti ase die nti poti a okwa aware no. Okay. Na oti aware ase. Okay. Mediaso ne ye nyina me ni problem. Ne ba ne wo. Ne ba ne hwan? Ne ba ne ba be ma ne kunase na ese ye ne ba. Sir. Yes. Ye na se ana ye ne ba. Ye ne ba. Okay. Aso no wo because of say wo ware ne ba be ma, but ne ba ne wo. Okay. Oh, mpempi nde bia me bisa say, me papa wa semika nipa no wo do no. O se ane, why ye wadwen say woni ne bebo bra. O se ane, o kwa aware de be bra obi, why wadwen say wo besom. Eye niam me yensa na me papa obisa. Oh. Enti ebe no wo do be ma no. Ane, why wadwen say woni ne bebo bra. O se ane, aware de be bra obi a wo besom. O se ane. De na enye masifiate na ne die ni bia. The same thing. Sir. Oh, sorry, I want the nantem. So, what's so in your she? Enti ye become. Dear, you, my pra. Me chuchi near me, Jeremy, come a cochema, dear. Dear, you, na me count. Auntie Bea, bet me be a come. Men, person, make us say, probably my master, them won't come one. And ye be a no show, would Beman, there was a way. There be said, our Aunty Bea, I also know. Aware eyosum ode bisa mam aware eyosum unless e bia so no ompe abaya no asnase nanka wonpe so anka wontwen enwesi ne time e ma ye nkonkoye abaya no ho ade okay if so wire ne baba ma no osunsumu wati ase am ye ho ade amwa be wo fie onko ade no pe waso e kamia ko se ma bebre ya kwadworo bebre ya kwadworo eye ne se wo se nkone ne kunu no nko atena enso ankoba ne saa nti e wo se wo take risk na wo bompa ye se da bi bedro ma bia ho no mo ntena ho no bi queen ye bro Mr Queen Peggy ye bro o sorry ahmachi ma pra ma ye me maduane kakra ma ye se afi na me koma sifie na me nsan konkonko pra na me nkosiese ma se dem hansa na mako school akodo na akokas me kunu udo hukunu sa contract we de mando na nkan e ka wo bi sese na wo se wo hu se wo kɔ no nti na mbesi papa say why you ready say they are ready be bro bia wo besom no waje atum ane promise na make you sorry dem nya be ma no nko promise o ebusua nyina aka ho yes I was all this show trim also won pray okay also won twitwi ha no twitwi ho yie because wo ni wo ho no mo a eni ko se ko fo bi wa bontene e ma ne be ye fie ho adwuma sebi de na ka kire ai asem we de o ma me ho adwiri me wo de hold on na membra queen so queen na me be ware na ma be sum me kunu sa me sum me kunu na ma sori ana pa na ma pra me kunu de me wie dware me ma bo mo dai pese wie me yo mo dua ne om de be ko school ewie na ma se no na me be pra wo so apartment wa de ama obi no sa contract ne kan ware no ho enka ho me da se enka ho na santi ana bible three say wo be ware ni wagya wonna ni wagya ho na wakoka wonye ni wakoka anya baako na woso wakoten busua wo baby empibia ni wagya na miasa wachi na kofa problem na ebreye ba na ni bi se wonso ware a enya ma wonware kora me da se queen enye dem na wonware etan wo ba no sa akoma wo maame wokowa wonya ne ba enti wo betete wo te se de wo tete ba na so esi asewo ni we fere okay wo ba wo hye wo ba wo be hye wo kunu wa hye wo na wo ya wasa akọ efie wo aye na aye adwuma se be yi wadi sadako bi wo ho wo kwa akosiesie wase dem mama no a efe wo maame no na so fie wo kwa nse se okotena ho in the first place kwa nyo da bre ne ho when you see okota ba bi fie wo tu wase se o ene mo me peche ha kakra na mo nsan fa mpebi
and sesa wonne no bibi na besi ama wotumi no wase ayeden akoda kuru se no botom badwini nti se yentena me ma me fie mentwi adan sika onye be na obo me na so rent bo adio and the chairman hall e hoye decent pa we twa be 15,000 Ghana cedis 15,000 so ya abo wo ho ya no engineer bi na wo ma me no papa wo na we si dan bisa wo se de wo ye ya wo muti wo ba bia na wo ti ho bi okay sa bro no no wo se wo bi sam na wo ano okay what I say en ko fu bi ba meto asem mu me ka se ni pe wo te same tega ne nan en ye no gu ne ho me hu na ya se na yi en ya ni ye no onye en ye ne se na wo ye no ho no asiri ye ndi onye ndan ni bi ma me what I say e bi na wa kwa na wo bro wo ho en so asiri de woni na yu bia no ba me o me we see mo obeka nkabanka bagu gugu e bia wasesa ni river ko do ni mo jiska we na ko do sika e bi pa na ahwe be ma abi ti ba bu nim sanse we nyina na waka kire yen se men fa wawa ne en ko bu fie okay na munye no privacy we kunu ni wo mpaboa wa na woto oban bi o che be ma okwa no didwa abafie ebi kwa busu nsia na be ma no nya akomada enso wo no an nchen mini madanfu bi ye bank manager sa ye dinu ba kuma se 2 years ni kun si hada ye no se twa plane ticket nkola mi nsa no do ma kwa mo papa enso te awale no se ye ana be yo fu plane na city wa se ene su plane unti en kakra wo ko wo furu bus o de nkola nyina fu plane na so yo be sika enti we ni kan ba na di funso bebre sa odo oba no e ko ni fie e ko na akura hu na address kakra hu ani asese yo ko send desk kan ma no we ko sere so wo di mbresi ka de busia wo nim say busia what you know I know abusia no wa ko wo ne mo no it's saying competition bi ya na wa wo ma me makro mu ya competition bi a edi da muntem na ebe na we do abeyi cheme na we fa ha na odi ya ba nu pomoko na we obi ba afiri baabi e be ka ho ya be yo dai e be tan woni ya asemo enti say no aso ne say so oba ni ntimi nye de ono aso ne pene dia ene oba na ida so no abeka ko han da na ono so beko ne maami fie nwumre no ano aduan na osiba titire pa da na me hu bio anya be na me ko han dan mu ma no o ko maami fie awari ni ye ni fu abusia fie se ko maami fie na maami ho de ye soronko ba me mba kro na obebi dia kokora wo so nkrofo ye wo de ye be ye oba no san kwan a be na bisia ba tam kan tie tu se ya abusia ye sisa ye nyo abusia kitwa ni ani ba bia okay de ni benye biada abusia ni mienu keka wawo enu nti ne se mo fama ware empinido adamu bedi dokro bi hunu mu ntwo mo pa mo nyu aduane mo pa mo nye bi ko fie bi no bi nso sia no akohwe agunam se no so e fie ha ja ya kanam se tetensam wani so ana bi na bobrama wan so gentide ni nyina ya abusia o abusia bi aprepre no do nam ha no do nam nti mo mienu no obi eni wo right say obowura abusua fie mo nkopɛ mo dabre mo pa mo nko hotel hey queen oh it's true munya baby ntan mo pa ene nko facility guest house a airflow na queen no was her apartment no scam ko kwatina ne ma ene na twan bo awo empem we can tentem obeche wo fie wana beche wo fie that man beche wo fie ana bi so already on so atena che relationship no so beche okay some of them would adjust yourself to when you are a law. Holy, every new. Only coffee because we see and so don't come in show. Although anything, although you need a dear. Okay. Although you need Aunty Peggy, oh, back now as if you. Oh, yes, send me do bemana. Share and a queen catch on although you knew. Oh, ye you did do. Unya dia wo don ye di pa. Oh, do me. Ai. Eh, kwan ya wo ma me no papa fa so a omusi fie a ene wo wakotena ho bi no. Eye dan ya se wo bro wo ase. Now you very submissive. E beto brebo no wase ntena biem. We dey me Congo haba. Wo ne wase ntena biem. Congo haba pa. Me dey bia meka ase wa. Oni dia atemme
obi funu da okay na ni di ba ko funu ba twen ba ofi obatwe kongo jam fo be ni ase kongo ointment wona enimi ni aba kwa kodi nkomo na nkomo we enne eje bi ekuru wona ma no se na so kra nsuan tokuma ase anya ka se ensuo beto de egu no enti ya politank mu nsuo ni atwe egu asemi so wa ase wa ache se ano eden oba no so se o teacher ni se be ya ni school nkra ehun ne ade ni nti no pese obeba ba betina TV so na ye ne di sankomo no enti ya so bi wa ase ho ba ne pese ye de ba na mu nyina mu tie nne ensem akoso wa ase ho na ye nyina ye famu afuto minua mama na abako bayiro obako got now as if you a car package ne ho a car package sometimes on depend this situation you know sir be na be man kra na ne nsam ye otimi high flat bi ma okotene e kire ya okọ aware na se na ho kire aba e bia wo ne ma me fie so ho dan na gu he we de ye kwofoforo na o wo de ka wa ne hye me na ne de ko fie o e kwa da bia na o me nua ba ko easy asufie tra de ya bompa yese mo bi an konkoto mu bi okay aha nya easy sometimes e bi kwa wo ba no na wo kode eba wo na wo hwe fie no so mbeka say be ma na ya o ma ho ye kama okay na fe o mo enview ni ade ti ya bompa yese be ma bi ama ho nso ansana na so oba no wo kaka iskaka kra wo a obetimi dia support be ma ni say ne me beaches metie me ntina masifie enti ene me nua me dofo me wo kakra ho obetimi ayesa okay obetimi aye ye wo meme bi won ma wo boa wo mo a wo kai pass meme bi won kai mimi nim me amadamfo man bi oye printing press mbo ndi ankofo be hu wa bre papa na me ye teacher ni okay so time na yi na di loan ade supporting ade loan dey supporting so 4 years enough from and the loan kra mi enu nyame ya adom sira be ma na ma be ma de bia wasi no kwa beka se hotel wow and wa talk away Miss Beauty family one no brother Yakopon hu ana ehome wo to no de channel ni say je abotre na wonya de ma e de bua me fa nti be me bua bua na wakai bi kra na nkom kotena asu fie so na wa ya ni na so kra be ka sese nti nko bia ma no ho nso na single room kra na wo shem na o de bua na de curtain e twem enkomo we yo de ne yanko e kongo so bia be from Aunty Bea me de mama na Aunty ai from mama na kongo ointment am say for ye cheche mu nyina de ye ka cha mu ne se de okodwom a kongo ointment ne ointment a enkrofo nyina ebodi eti pimples bia da aye stubborn e wo wani mo no ye se fa bi sra na enko pimples no eye prekesin de ni bia ma ye ohunu ye de hia ye o ye si ye pesi ye ohunu ne de hia ye ne aboa mo treat ama nakọ and this ointment a wo do na ye de abegudwa so se wo de ye den se ko use ye te sai se eko unim ne fare by Congo ointment natural for ye say ye pesi ye hu so problem no a solve na ye problem be ya eti o pimples biara egu awo wanimu no koto Congo ointment na use me say pimples e dro ye nton cosmetic shops this on be how your number na 0249 01 71 01 0249 01 71 0204 0204 61 0204 61 eti koto Congo ointment say no na no kra be week ni na lady bi wo bi herbal shop wo bo mama ne o say the sister Congo ointment na penetrating papa na nkrofo nim ointment bi a edi kan ba ye ni ti no na no moto na nsan ase Congo ni rem kakra to bi o beto Congo ni bia ba on sam peda da ni bi o se me Congo no yes Congo ni very effective na de bia ye ka say product ye de ba wonti a won se na nkrofo the prices na compare mesraw se be ya e be bua wonti eno no mo yesa omukwa no mko titizu ahode no mko twa ahode ni bebre free no matter price so aba from but natural for say yenye ne sa ye kire mo kire say Congo ointment effective eno ti na pompo bo obi na wati bi tare so a any 30 minutes na apai ahode ni wo mpa eti na pimples gu obi a na wo de sra eni na wo twe pimples ni nyina be free na ni mama na ni mada so
and it's no be enya dark spot what the sra na yi ni nyina afiri ho se kokko agu obi wedie mu de konko ointment sra bo se ni nyina afiri ho enya magic eye effective adro no eye power ankasa eti bomodi an se obema wonsa akabi na mama ade ba akone se wo be bia ye yi wo free wo ko wo a ye yi wo free word no wo ba fie no fa pharmacy shop herbal shop koto kongo ointment fabra nefa kan ya ma nefa kan ya ma ana se wo be kwa awo so no niama na wo toto no kra tobitum eti wo tretre so ni so yen ka se dia so tretre so wo wi anu atibi na ade ahye ho wo wi anu atibi no wa hye se ye pam wanam se ya mpam kwan na bia ye kese ebe ye kama sister bu otakra na dance die no wo se ye pam me se mi kunu mi be hye wo bia na mete ya na bere afi ni wo suro kongo ointment ageno eti wo baby an to kongo ointment en fan hye fie na afen so wanam a ye wo hene na nsuo firi ho ba no nyesu papa samono wonam krom na ka wakate pe na ka oto no na atwi hu se ya ya numbers ni 0249 0249 0171 0249 First anani ye nin komo wo de na ye wo hene no ye be se ye hu se eye pepe ni bi ana eye de ye wo hene pepe ni ye syphilis o ya infections ni ye ni so ye da tam ye wo ye wu he de ye na ka wo aka se pe wo hwe me na wutie ni bia wonim de ye wo wo na so wanam aka pe ana be me mu aka pe wanam aka pe eye syphilis enu efrani wa hwe no wa nya efrani ebetimi amoadam betimi amubu adwen adwen papa infection ba ko anu odenti yempo de ese se de be ya ade ni mesie wo na me ha wote everyday use anopo jare artificial entwempo se ho be ya wo hina be keka enu jare artificial anopo jare artificial se adro ni betena wanam a enye easy se abo ni betimi akotena wanam ho akọwo emfa woni private e bi abeyusu abo ni enter wo bewu because adro no wo wanam ho product adro no wo de bia maybe last week me bisa and that's maybe sa esan say de bia ni de o hwe ye ani de bia ni de o tie ye enhyehye ya na mu ha ya na ye doctors ni nurses ni say me emfa nyama sa ni edaboko okay te say kuma dada no nse kuma dada no enya ya enya yes we edasa boko because you use your name na wo use a first day na be use go your name no o kwa show ho a o difference say sesen ba we use second day we hu sa de no sesen ba eti obu okra na onim se na name kwan so but o start use ya na fe we hu difference ni na me hu abie afi no say because adina close nti ni na first na me hu abie obu on ma we use ya abo say obe run the pants na enso bi fi na name aba e bia first ni enso fi na name ma o use adro no enso bi start etwen that means infection bi so eti ebetwi ni nyina e de aba na de ye wo hene no nso ekọ na wo haw ni nyina wo famu no so beto kongo ointment no enye no nkwa na ehia ye ene ye ni nkomo na ama ye hunu sa wo de ne enso ne firi wa name ba eho no ye wo hene eho ne hene no ye pepe ekekao eyensuo ekwana yekese eye 0249 0249 01 71 01 bia yetonu bia kwa wonsa beke ene evoda phone ye 0204 61 61 ye da super me nua se nenso oni yen ebedi enkomode bia ye ka ye se asem no uti asem na wa hwe messenger no de o ka asem no wo da ya hwe ne rede no we o ka say rashes big wenu hone wenim pimples ne ade no na ono ana obeka asem no pimples wo na nimu a na we obisa se na we na e chese esumi nua ba etie kala fe onye makeup kra natural beauty ese kongo na na ode asasa ne rede ama ne ho no ayakona akono fe sant mi nua da nyame ya domo a ye be san ehia bio da senne enche bia ye be ko ahoma no so se de bia ye kan ye sha ye pese ye nuanom na mo hwe ye e wo onua TV no mo so mutimi efre ye nenne adwenkyere no ye se ye nua baabi o ye teacher ni o kira de o se o metena seti eso esan se ogina enkra enim e kira de o fere na fe okwa na ne nkra nyina ehu se se madam de bia obey oti na sifie e na ode na samba ehuru den wase honom ni nyina ene sen o ma ware
na ne kunu de na kotena ne maame fie ono de onim sanka ono ne kunu omu chembe ho a small apartment na omo wo no oye ho adwuma wie na okọ a anka eno ano na fe die asum na ya wajikum de biara da gese obeye aso no so edem obesiesie ni dem ne chese ense bebre ya ne so ye house help anka sakra wo fie ho na akofa intenu ahyewaba na so ne se ne pa no otwa no meba de mintimi mpam no meba de mintimi ntuni mfiri ne fie na emomu hoho na waba no wo aso no de oye hoho enti ene also ko ma me fie na enwumre no wano aduane de si basket na o delay sakata so sa de ne susu no pa na ye konsuo no na me hu bi bo hu na oba na okoro kita ne dua na lace kata so na wode ko enti no oba ne se ne be ma no ko han dan so man ko han de ne na sa aware no egua ne sa ene ye de aba ye nyina ye di hu enkomai ye beto aso na emum ye piesie me ka akire adantam owaha mabra mama eti say adom pachon so e yesu adom so bo ye me samna ni se na tamfo hweme ni omo show fi omo kra so nya maame no so ono ntimi mpam ne ba no wo ye die so wo ye kasio so ohwene ne ye kasio so wo kala ne sa se esison so nya eni ama ye mbrema wa bra bom so nya tie bia me ba no pressure drone do mbe no mo ache se mo pa mo drone ka ho omo ye de me mpam omo mo je drone ka ho e be fa esa na mo je fa yo ko jaso omo pa chome da se ebusia power specialist herbal hospital Dr. Akosia Edroya na kache eni akopie maka cho se ama me ne wan se yade ewiase nso obi benya wa yade kuro ya eno nti ya papa ne preko ene ya wo wa hoden na yade no eba no fe no na wa pa baabi ede wuti akwakohye se de be ya yade no se ebo woto okura na maami Akosia Edroya entintempa na edwane enya fe na akopa ebusia kokoo edi akosia wowa ansa na wo yade na ete so ne yatu ede afiri ho enti yade a ye ka ho asem no baabi a maami Akosia Edroya na ho den ekoduru pa anase wo ye ho ade a ene Ghana fo ni nada age no atomo ebo nsam de ma no hepatitis B yade no maka cho se afiri A akoduru ze tekora na wo de afu ani kire mu ewo maame no akache se de obesi asa yade no be fili tre bien na wankasa nso abonsam ede ama no afei fatty liver yesi liver no ahono sa de boni aba bobo ho ama na ye chochocho ya eno so maami Akosia Edroya ye ho ade siateka yade no ehso okon achi na aba be so opan achi ene na moto ase kokopem wonantu honom no ya papa wotina se enye ye wugina ho a enye ye maami ne betumi aboa eye wo no mpemu na ebubuo wobu ho a gas ne boys ne wo kwasra bra ne sa no ne nknaman wo fie wonti wutwa wo do mpani mu abubu behia maami Akosia Edroya na boten na ate no wa miemiemu ama bibia aye kama kompon so hya wo mena sese titibo a eye maami ne de na edro no ebeka wo na wayi ede afiri ho ama bibia so aye fine enti family katanta basahare so na fu ani kyeremu ewo feyi ase Lake Bosom Chekwantempon ne so Jasper filling station wone no ehwe enimo enkran show eye kwabenya Pokiase ACP main road honom bibi ani a ene maami enkasa 0244544422 0200383831 enwachi maami Akosia Edroya enupa no ebuso wa herbal shops ahodo mu me pa cho se de yade ni sitie no ye ne nkodi nkomo na edro no pebi enom Asanska University College of Design and Technology wamo so senim die betumi adosho na wakonkan ewo odwumedi a wodie mu a Asanska wamo enedi nimdie ni bi eka ho ye ma wo certificate ye wi di degree aka ho diploma courses ahodo no wamo eye bi wo fashion design technology jewel design technology products design entrepreneurship ni ade afei digital media and communication design eno so mo betumi aboa pa na afei wonim de kakra ekura wo no ye de kakra epi so ede ama na asetena mu aye fofofo ede ama nyame ya dom abosumi a ye wuramu admissions no egusu nti mfa forms a wo ye akeche kopenim de na efa ka wo de na obi ka brofo a watimi so de brofo ni bi eyina no frɛ no 0540124400 0540124400 dankefo akache ene akwa kopie agoboni a ede yade enam oba
na woni be mama gro ewo empem ekwa wi akire yade se tese syphilis ka ho bi gonorrhea enemu nsan yade wo ba pieto no wuro to ho ase se tese emwa kura ema wo ba ye no enimu entifo ni chemu ewo danke yesiesie ahemfie ho aye ne kuma bi fine ama komo no so akoyie pa danke for se wo mo pechi number 2 wo mo ben City Life Hybrid School ho enti ya ben wo mo na enemu nsan yade ne yetu ase deku enya de se betumi ababiem wo pe wo mo aduro ne so ababie ton he ba aduro no me pacho brechi fa ho no mo ene ma obi enom 0266593330 0244017556 Convi organic tiger nut extra fine powder edin tinti we ni na metwanity a eka ne se atajusam ensuo no yeyi ede frimu ene nuane no yayam ni se muhu o blender na e wo fie no entumi nye enti wo kwa akoto atadwe ni bia be yam no blender ni mu a emwa we de yato ye bo se ede nuane no api so enti vitamins ahodo a ebo ma wo ni padua ne ye from enu achi no bibi te se calcium mo potassium mo ene sodium ni na wo boa papa ema ni padua no ehihye yie aya akope covid ni bi ediwate na entumi emoa woni ye pese o digestive system no strong na ye regulate wo pressure ene wo sugar no edema no afa ewu fie no wo ko wanim wo pese da bia ye hu young and fresher ye covid for edro no ene beboa kase amro so a wo pese ye te wo so na wo gain weight at the right places bibi ahihye yie no enya sa wo ba be ye kase se tese wo ba ye hunu we gain weight at the right places enti eto ni gina ha na nto agu ha eno na echese bibia eda na akwamu akovi for ena ebo ama bibia aye kamasha no so se wo ba wo fa afro woni a ema nkode no fo ni nada edro no mutumi eno mo a esunsu asobo ni bia eni so 0505408862 0505408862 Royal Homeopathic Clinic wonti medofo eno omugu so omoye promotion ene yade ye o na so yade ne bebo wo sika wo de kwa ya sabia no enho asem no edne enti Royal force wo ba no wa kwanto mu a wa ma no kakrawa no wo de apone sika ne mu kitwa bi wo ba 50 Ghana cedis no na ade beje wo card na waje folder ede account consultations ahodo ehemu lab ehemu diagnosis and massage mese wo pa Royal for promotion ho an kwotwa ejo wajo enti for 50 no ekọ na emom ye bon kai se edro na doctor be recommend ede ama wo no eno de ye 2050 na chi no wo pe de odi be di canteen na se a na ne edro no de odi beto no wo kai sika no eno so ye ne sa bibia e kama na emom hospital wan kasa de 50 Ghana cedis na wutua ansa na yetimi ahwe etimatim Monique Junction enempenifuo ewa wo mudi djuma memenenda anasa joda kopem memenenda wo mu bie wo mapono mu anopa no so ekopem enumere no so ye fra wo mo ewa homan so 0242951005 0204496212 Good morning Herbal Mixture eno so ne yekamfo ede ama wawie wo bi beka se wi abo na good morning de fa wi ahoban an ye ka ho asem se de be ya no papa wo sore ya na wo bubo bi se de edi no esitie na ye good morning enti ano papa na ye bobo ansana ya pe breakfast bi dia wo hye down na chese ya ho de no esipi ama yetimi akoye nyuma so good morning for some kan cho se wo mo aduro no ensisa wo yare anasa ensisa wo yare ansana wa hye ekira kwan na emomene ya hoden ebo ho a wutimi kobai aya pedro ni bi esi watifi anopa bi abobọ ne kakran wa hoden ne beba ama na broso wunya wo mo edro ni bi na wotwemu ni na wotimu eno asa wo koba sa na chese eja wo ba ne sonson konkron so ka ho na chese wo feed pa ebetimi de one ne mo ama bibia aye kama infections ahodo body pains ataka na so ka ho ulcer menstrual pain disorder sexual weakness pressure diabetes kidney liver ho sensem no fa time good morning for no one can be infama doctor 3 days is wo gene nsan edi na woni mu nyuma pa wo ye nti 3 days pepepe na ya de no afiase ekeka ne ho eyi ne ho edi free ni padua ne mu ye ne doctor kasa e wa homan so ansana edro ne yakopa bi anom 0246594117 0246594117 sweet mama Pachome ya dase pa se odi yen eko edwa so na ansa na ye befa afrefo no ye betena aha anopa wie no ye ka se ye sika ye nya
ede boa ye nua bema Ignatius a wenya cancer of the eye no 12,470 Ghana cedis na enkomo no ekoso na yesrem no yetiefo ene yahwefo manhwea no ensifo madom yen mudibi ababa beka ho sabre ya ye ne mo ekase ya yenya 15,510 15,510 bi abeka ho na mmom ye nuaba ni nyanko ya obejiska na kone de ye sign the number no to dwa biem se bia woso ebeka wakoma na wadom yen bia ye beje 0530 507 849 0530 507 849 edia ebeba no James Aglevo ena Akoma FM enso esoso enti kakra obenye bia na yesho se fabra ne fa bedom ye na yenso yemboa yenua bema na onya na yarehwe ohia 90,000 Ghana cedis na mum doctors ne say omu hia sika poduo ni nyina ansa no mahye broni beka se treatment ase kakra ye de beba no na omo de hwe no na ye de hwe no se ebe ya obenya ne nkwa edi esi honom enti go betimi afre ye ewo nkoma ye di ho na ye di kan ne ma ne hyase ya je ma na dwen ye be ko Reverend Sia Apai Life for ena Papa J ho na ye fa calls ansana ya komo se be ya yenua no mo hwe yen no enso ebetimi ahwe afre yen bi 0243 114497 0243 114497 ena 03224 98035 se oba young lady na wukunu wawaro na odo wakotena na sifie na ensempi ya waro fufuro ensempi. Good afternoon pacha odi ni baby aka sefi. Good afternoon. 1937 because free and poor ahoye pacha yeti o mbaliwo na kan asiwa sunwari a no ta operate sunwari a wonwari okay abra wini tawo ba wari no ni ba sese o kan na wari no enti sele okay enti so wari oba na pa na ni dia we de no fa mama kitchen na wa ebi ni don ebi ni so aso ni so ni ebi te charge so wari a ekese ni oba ni fi na oni ko pe ya di ebo ni kura ebi di oba na kanu ni ya di yo 100%. Yeah, that's Papa 1937. Hello, good afternoon. 0243 114497 0243 114497 03224 98035 say enne ja aso ase ho ansa na ye frosro ha sei no oba no ni kunu ware no na kotina ne maame fie be ma ne sei me maame wo dan ya me wo mi chamber ho self contained me ni ba bia me de wo ko first 3 months ne de bibia ekoyi o na free busumi nan busumi numu ekono e na so se da bi da wo ye okunu ho yi a me nso sei e wo so be siesie me ha e de ma me oba ne se sa ware we de wontimi aso ba ne se nya wontimi de a ko so maame fie me ba de me mpamo no ko maame fie na enwumre so ba beda wa beda wo sori anopa na wo ko e na enne asoja ye ntimi afa oba na mba ha esan so sei ne dwuma wo ye ntino ontimi embetina enframem eni yen endin komo ansa na calls ni bi ebeba no menko minua bema. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, me dofun pacha odini baby aka sefi. The capacity I put along this. Ejoso pacha yeti o. Yeah, they only say no now. Okay. If you say so baba wanye kushinu ne be kwa kwore abafia de wasa ye no wasa adepa okay ndi se onfa oba ne se onu ne baba ne mu wanche ne bi yi to asa kwe no ona na baba ye se ne sha te ntutu ebe yi ne ba no mobia ne je ne sa na ya branti ne no ebi na mi na ne betra ho no ma ye to bi ni syphilis ebe Akoma ho ni ade okakotutu ya owu a oyuma no nti eme na mu na ho no mfa na ade fa no pam no no pam no so nko ni
Me pacho. Ye da nyame nhira mo so mo nkoso ana mo hweye na mo tie Akoma mu nsam e wo Akoma FM 87.9. Hello, good afternoon. Yo obi nyamba ye de na ye koye nua be ma papaje ho. Na papaje abrantie wo be ware na ho nson ya. Se me kotina ma me fie se che be house of contents ayede. Enya bad ma me ndi kan chia omo hwe no mo enya bad but me kai say me call primary school ye chere poem bi almost say mother father sister brother live together in the house home sweet home adam trima from satan na be sinem because omo ankasa mother father wife husband live together in the house. Okay, so there's home sweet home no mother father sister brother ebusuan kakra na ena etra ma enije ebafi. Okay, me ma story bi madam for girl bi ko ware abrantie bi na no mo te wo kama pa until say be ma ne maame ebe sra wo mo kaso be di just 1 month but otra ho che ya 1 month ne ko ne mu atim say edika e ko 1 year akra kaso na beka na se girl ne boy ne nya akasa de bia maame ne support oba no na omaka gu ono maame ne ba no so sade ma o ye ni nyina ba gene kaseti ne ba na be ma na maame no still support oba no meanwhile na ene ya maame ne ya and so support na se no. Okay, what you say later gene ni ba no ho so no na maame ne ba be ma no ene oba foforo nyinsan meba mami sign for number ni ntudwa bio no abechie bi mu yie pa 0243 114497 0243 ubetimi afraye na nkomo a enne eba he ya ye di hu nkomo se ye ware oni de okotena wasifie ana wompo be ma wo maame wodan enti wo de enne dan rent boarding uniska bia wo de kwakọ han dan bia enti wo ware a odi oyere no ekwa akotena o maame efie anampo ebusuan fie ehọ na akọfa ene asama baadi a waregyaye ye aben tu betimi afraye na won so wa kire wadwen ewo ho anase 03224 98035 ubetimi afraye 0243 114497 03224 98035 na aso ne support na se ba ni nyina no na o hye ne ba ne say onko pe oba foforo na say because oba no ne na se ba ne ba e ko ntokwa no je bi ono support oba no nto oba ne feel say de oye no eye maame ne support no ba maame ne twe ne ho a one ne ba be ma no nko mo ne different oh so ba kokotena wasifie no enka enya boni o. Okay, but so ukotena ho a your limitations woni wonkuma fontem. Hello call. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho Odini baby Akasefi. Hello, me Pacho yetio. Na me ni se me no be yae. Ebe me da ka fam me na mi fie de. Na me ni ko bigia. Ene de se ma me ni tie bi na de ni ko ka o ma me ho atena ho. So kind of crap and okay. I don't just also our dear no appropriate. Also, how than now you got to maybe as you do. Yes, sorry, you look at how man you give it all fast with you. Just said the amount and Aunty Bea by your partners and man. Yes, that's Papa. Papa J, yen twa so ne enko reverence ya. Say odi no kwatena ho den kenya bone but wo ko ha your limitations. Okay. Be ma na waware oba no, una unim oba ne kire abusua no. Menyini so be hia oba na obe so ware na odi na kwa kire abusua na obe ka oba ne suban nyina de a kire o mame anasa o papa. Enti no mo muti wo no so no musi hu mo no a different from so be ben wo mo. So wonya de oba ne nya be fie pe. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho Odini baby Akasefi. Prince, we could say Prince Pacho yetio. No, we so I blunt to us or I could try woman figure. In Kelly, you must not acquire 1 year, the one dollar. You don't know what they are now, or also our little auto press. Baby, I know it. Yo, Prince, yes, that's a pioneer, me a show. Papa. Say odi ne bakọ na me na make no your limitations you must be man no nimo ba no
woni mo ba ni ye pa enti flaws bi wo ha wo be ma no na onim sa bra wo na betena wo maame na na se ne nso mo nche no sa suban no enye pie a woni mo ka se na oba ya odi ni ba ye ana oba ya ko ware no ni nim se no tie o so won ti ho no eguso ne ba be hu ne ye enti odo na omo ma oba no afi emu be ye de be hihi ko suban bi wo ha o se pie wo no kunu anim eni to ase busuan ne hu me pa choi ka fra ye twitwa wa no so ni nyina ka ho good afternoon pa choi din ni baby akasa fi madam pasa si koni ne ka sebo yes si koni ho ye de na me ade ba man pam chon ho so ya on pen bed in trawai won kwa wale fa o ko tna o ma ni sie na o ma no so de na sna be ni eya ni bi kwa so no si ni pem so ba ya ma wa enye nse ntino so ya on pen bed in me pa choi se pa o ho so ya pa o ba bi tina papa je to aso woni betimi no kunu kwanya kasa wo dem okay ma mente papa nte ne mom ni ekoso wo dem ho kasa na ekoso wo dem no ene oban susu obe ha ji o de bia na ntokwa good afternoon pacho din Bakere fere the queen kasa fi hin be kasi ga na mo ko nya ni ye da nyame shao na me ene se amano se me na ka ndo war mo aware no ya na de de hu ya bo tra mo de hwe ni mo o wale do ko tra si si no ye di ma ke tuwa enye di ma ke tuwa kura nti wo de o ju de ba ma ye fa na de mo ko tra okay nti wa ko ye no e ndo o si fi awade ne kura okay e ba sa ya mo de nti en ko ni kakra mo su tuwa ka fa wa ye da se pa me nua be ma ye ba se ya ye twa ye ho sima ba ko pe the luckiest luck is everywhere for everyone the luckiest luck is everywhere for everyone doctors nurses barbers drivers houses friends teachers ni sika we dia ni 50 cedis no wonya nimpa no ye den wonya nimpa no ye den oye den onye nipa oye den na sa oba no so no ho efe pa me man nyina ho ofe sa nti onye oboyi ma na ama precious baby we ye fie me kwa ni nimpa bia metimi akasa me ho nye o ho efe papa o ho efe pa anopa me hu sa me kan Priscilla ni me nti onye oboyi ma bia na ama ade fefe bia nyame na ho fe na oboyi ya obo enye oboyi ma obo fie fo ho ofe papa nti wa o ma ho efe okay yes san ko yensem no so biom chese me honom de atwetwema so twetwe na atwetwema so no time na wo call ye na first start is all this ne bam ni kunu da no otai edede pa papa je e de ya me so be ko ya de ni nyina kan bi se obi a we are rough in bed na ade asa na aso be ma na aso akokra na bre wada o ma so tete ho what you say na fe na dem ho na dede ni ade afa ade chia na wo kwa no ofere obi ehu de oye what you say ofere aso bi ho kwa ahwe agro kwa no obi me kan san we bi na ko say oh aso kra so so emma unya freedom okay niam bi o sa wo ye no untumi enye say bi kwa wanye lucky na ukonya nkumafo bi a omonware ya eno so ya asemfoforo kra ekuma bi a ono wakwa amfa ma no aba na ohwe de wani nua bema esi treat wu a na akwa se ya oni ahon ya what you say enti ene dia na ya advice ye mema no okay enye ahoche timi ba sa ahoche ba mpo a petan bi na fa kohye wo na fa boabo ho na san den na san fa fi ho na manya se me ma me fie me papa fie enti no 2 years na me dan ka so ene me kwotena ho me me yire kwotena yen kwotena ho enche na sika no esi etua na sa so dia enche no ya aware so begu yo papa je ye da se pa yen fa call we ni enko reverence ya hello good afternoon afternoon me pa cho din ni baby a kasa fi FM party kasa tu pa pa cho ye ti so Akoma FM pa ye da na kasa na ye ni le pa ye da na ni ni obabi tena ta bi ta ye tena ye no Mia, of course, na me tiri ma mi mu bi Mia mi hu de ebi ana he ana ke ma wale ya perfect ma yo ho ade
enso no edu baabi no oba no ene me maame koye se de o mu kasa no se de ni bibia na maame no support na eye ne de papa so eba na o do bibia na o mu na be ka ne Emma get it this every awali jaye ni lo eme tabe bianki na le popo plama na yi kompenita okay nti baza no amawale no yi na no egu ni dawa pa bukata ne ane me de me akoma ebe kwa na bi ye da sepa koso atie na ka che nkofo nso so mo so aya so entie ye ye da sepa ya ni do ya no no mudi ya ye kuku de be ya tembi no obema wale wa ye ekusi fi anambetna na tembi ya no muntemo okay na mo kotra ba bi obema asuti beba amomo bla boy bro ya me kam ya bema reverend nkomo edi agi se wa o de hom konkro di ye wie e ko de say reverend me da sepa me say last time me announcement bi wa ha pacho an na announcement no ko fo oba but me se me mpe o mo ma wo nti wa wo no Mr. Reverend the announcement ne to ho no ma ka kire obi a won wo ye wa nkasa memba so me se me mpe o mo ma wo okay so ana me pe o mo wo kumase yo Reverend ye pe o mo wo kumase yesu entie call e wa Akoma FM ha good afternoon pacho odi ni baby aka safi good afternoon madam good afternoon amma kumase atibobo etie wa ma na mi shia mo pa sa program na mo no na mi shia pa somebody about them ebe ma me say adi amude ya enyen amo enyen na mi shia mo ati amen amen Reverend mentwa so me ba cho to aso obi po obi ene na ye adwuma memfa number no ntu dwansa ti press me the number no tu dwa na wafa so o pe adwuma ye okay yempe obi a wawo okay na je say no oba from 25 ekosi 35 na so mo ni kwan se wawo tabi eh Reverend nya fe na me ba yare ana me basisi ana ni kotoje enkoyi mo so na mo sha ye se ye won interview na 35 de bia na ma wo nso na che se mi ni adwuma ya na se me ye ni the Reverend che se adwuma de adwuma bia wo mu mra ana adwuma bia wo na she ende ye no kre na oba 3 months na onye me ye kaguma sum se bia oba start ye no abanyem ana onyem ya se onyem de a oba adwuma no na oba nyem ya de a problem bia ni oba ne breso na se me hunu se furo no ye kese ya wontimi nya adwuma ne dia ene no wakona wo fura ba be pacho you ene Reverend pacho yentie o wadwen kire wo sa topic here na ba ye ya ye discuss okay kakra me pesa me kana se asem bia ni ho a asina ebi nsi pen okay so the Bible ka se oba ebejai neja ene nena na ode ne ho akofam ni kunu no mienu aye honam kra ewo sentia Bible kan because ebinum afa binum bi ebinum emu pen so until them person me kan nyina na say wo ye oba na be ma bi warewo na o se ye kotena masifi a hunu se enya ware na akọ ware problem na akọ ware wow adesoa na akọ ware because minim oba bi a bema bi efa no ene ne kotena na senom efie na se eba ne nchen bebusa ni ska ana bema no se miniska na ode etwen bosome so a eti no maame no anso we obi a opawurawura okowuro mu kitchen ho a okohwe nampa egu fridge mu ya hyehyɛ ni say den eti nam egu fridge mu ni ana me ho akyere me a mehia sika wosu woni bi so ye woni ama bebre wo ha etimi the problems eba ware mu okay titiru kra ne wonse nom unkumafo so oni wo mu wo fie no ebia na obi hia bibi afiri ho wanya bi ama no movement oba no be dress yesi abonten pe ana ni sika nyina ode hwe oba no wo di ye woni ama bi wo ha ade a esi no tina awrade asem egina so se
enunti o kasa wo se enunti ana oba enunti the word enunti no na chese bi wo ho there is a problem eniema bi nkoyi eniema bi ntwaye there is a shaking ekoso ewa aware ni mu the road is not straight my god tino si jai wabusua no ho na fa wo ho kofam wuku no no na mu mienu no wonya honam so atiase menim kwa o ma me fa so ene ne papa si dan no but akom fa so si ye no nyame ba mu a onzu betima si die sensa so atiase ekwan a omo fa so ekyekere wo mabusua no won so no ma ho kwan a nyame betimi amwa ye die sensa eti no media die mensu me gina so pa na se wo ware akote na busua fie no lie that be a problem just say asudie no me curse problem di man ne memma no so a emma ware no enijie emam aware a enijie wo mu no obensa afi di aye shaking the road is not straight the road is shaking the road is shaking you know very patcha efa omamu page man no number no ntu dwa na afi so asori direction no so efa twa say erade adomo a eye ochina metena se ewukumase eye airport runabout uduru ona afaka se oba estate junction ochina anopa no metena se from ahomache 4 o'clock na mapon 11 oba manima don't talk wade bi ayera unhunu oba mekire oba bi ewo ohuni pa bi wakwantu ote ne nka ache so awuso ote ase oba meka akire obere aso se aware ne kwan asi emu ato oba mekire oba bi aho kafo oye adwuma bi enye wadwuma no oba me mekire wo adwuma oye a ebeboa wo enti meton safro bibia onsa last na me kase obu ha ne bia at times no okọ private na ne kokobu apie asedan Kenya me se emani bi won so anya ne kokobu na apie o ono a okotu se no hwe na se a ohun se na wode na betete ho a wa ya ntimi nkoda omra me nto nche ame wade am de kanu a o starting ne enkosi adechen ya betwen akoshi anu nti meton safro bibia se oba na be hu me a erade na me so bema adanse ayo jefa edu tembi na me kasa na bila ohwe manimu a na oseresere chasa mi hu no se bibia afa me fa cho number no my number no 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life on one enso epe obi ni na ye adwuma o se ope oba we die fi 25 years to 35 years na emomompo bi a owo ba esan se obekọ na afi ode oba no ebe ye na me ba ni ti yare na osam de ko we na me de yesei no enti fresa number cro na Reverend Apai Life obema wo adwuma aye me susu ye premier movie Saturday me pacho okay until Saturday obiama ejimo Royal View Cinema 5 p.m. na red carpet I started Ejako Dr. Laiki Checheku ni squad ni nyina Red Kingdom Saturday movie ni di na ye Red Kingdom yo Red Kingdom nti meme nda be wa ye adwuma san wa breast stress na kosro di ama enwumre no num na wo ejimo Pacho say ho baby yi movie ni fe ho say ejimo Royal View Cinema no wakono wakobo wenu so akoko na we popcorn kakra na udi ice cream kakra feel good soft life then where bia no mabna fa ye wie ni enko mamam da se e boni tew Characteristic Ventures ed Zahara nipa aba ejoman show edro me se ye eboa pa mapomoden ye kama enti se de wo yade esitia na maka cho se Zahara nipa no egumu ashoto wo kono wo kwakere wo yade no se de esitia na afei Zahara nipa no ye yi de betumi aboa ama yade no afiri ho ed amount general body weakness sexual weakness ne mane memeni nada enkoyie afa yade bi atena wo so aye krankron no Zahara nipa no na eboa eye free ho wo kan shi drug lane nro no ne dodrobo ntwom benya bi ato herbal shops nso yi ne 11 afa 10 kwaje kogu shop ahodo mu ne koton pharmacy ne chemical shops ahodo nso do mo ho agim wo pene ba ko anadodo mu ekogu fi a 0246348334 0248569335
afa ye fie ni enchirem wan e wo piwak natural wo mo akache ebusua adwuma koin na de 3p garlic mixture aba adwaman so maka cho se garlic eduro no emfaso wo so eye pinso enti ye ka ni se ya mana mo toy na etuturumrika ekope 3p garlic mixture eduro ni bi enom yade nya wo a ebegu anim ase entu ahode ana so agu yade no anim ase sanse kokram no wa amfere so obeto hwene so wo so de atawa asawa ta ne so a enye hwe enti kope 3p eduro ni bi enom na entu mu yade woni na emfama woni a wafuru aye kese o mo pese afuru ne so tie wo bo be te keka hyem a fine gentleman wona wo ba na eduro we na eboa wona face ade ni nada atwe e de afiri nipadua mu botro no ye de garlic kokko ato ho a eye ahyenso de e na afei eduro no kra na anasa toa na ewom no epai enti ya ne ye ba ye tufu se woto a na de siye ama ye se de be ya akoda bia ni nkonkobo so na emfa ka foforo bia ema 024892 8824 0201000021 Grow fine here baton ke moje drum kenkon wo mo akache ene akwa kopie maka cho sikasam ho ayedene enti kakra na ewo ho no ene se obeto moje dro ano mama wo mfno no atoto fine wo wi akope de ebesiesie nipadua ne yinya se sika no grow fine se wunti waka na afua ene dro ba akono niema eye ne chenkure yi enti kope dro ni bi enom ese wo mu anemia na yese wo moja awe no na ehye moja ne kena afei so ebesiesie wo nipadua no ama peduano aye fine ankasa enuano nuro ewo muntu no mu wie no wankasa wutimu se edro no aye kama woni a entimi for mani nchemu o digital herbal clinic no wunti na ka no esuo ewo mpoma nachi wuntimi nkwa ya asoma koda bi no nkoji baako emfamro 0244596532 0244596532 agbozo herbal clinic enso eye ayasabia tetete de na tete atempo no na agbozo fo enamso pacha doctor eno omudidi djuma ewo ho wo mo akache de heba nko a emfrafra wa bia enim ti yakoso wo mo ehye na eka woni a edi adanse ne ho wo mo si adwuma yefo ne ye professional enti asem bi e beka che obi ana na chese ne kwan mu ano no sansa wo mo ankasa na esua na wo mo nim se de hahaman no ebia se ye na adwuma efa kumase de chamso all the insurance junction ho na wo mo wo mudi djuma 0553417752 Cry show a kwashiman and also her number near 0241750282. According to who semi ya de kwa dime posa for me pacha wajo visa dada. Now open 1 year bet me extra tickets no at the amount. Now who to find that the anoma air concro for and chain a wompana akodi holiday. Ana a wasam and the walk a juma sem. Ana bibia I nuntia kwa here say was a to quino. Posa for nature tickets no come on. Asum jemuli. Na just so how be any one more a better tour. Me pacho international no a free croimu, a concrofo amai so one mucha, a fair domestic and the fie, Kumasen cry and crank Kumase, and no suppose that for bets make a ticket in the amount simple. Now I come to a winter share no to the to a sum cram to Mudano Monia Sedgeman and Famau. Hotel reservations are hold Ghana ha, a bio free and croffa mansion eba, whoop a hotel, come a pa and pruka, while when you want to move your monk or not as or bag mushon close to a chain no poza for betima hotel papa afen crofo man so awoko na ape hotel la kwakoda ajojo ho a eno so mo yes reservations no at the mount first floor ewo amenase house wa mo ne Matias Junction wo so amemazi kumase ha ehwe ne mo afen kejetia first floor Baba Shopping Center Morocco adeshimai mu 0205215495 0504256360 mama Mabra pacho meri yeah that's super yeah but say ya and you will feed in free the luckiest everywhere for everyone the luckiest everywhere for everyone doctors nurses barbers drivers houses friends teachers bankers you could be the luckiest east west north south Opiama too you could be the luckiest Accra to Aga let's go the luckiest everywhere for everyone the luckiest
the luckiest. You could be the luckiest. The luckiest. Luck is everywhere. For every house. Amasa wa four. And na wa odwe ho ase da bi o ma four na wo bre. Oba bre fo sinfia. Inti no o mpese obekọ be ma ho kra bio. Adan na wan pe contraceptives na wan fambo ho bai. Eno na chese me no me yusu aduro. Oko ne ho no. Ai. Eh. Chese me wanwa me hu sa de ni bi kra da. Me metimi ni be ma bia e betina for 1 year kra na meta ampa ho. Me yusu hwe me yusu aduro. Ono anu wonim de ebesi onim de ebetim ade achi obi sa meduro no wonom na mes. Hwan na bi sa o se duro no? Be ma no. Aha. Oko ne ho no. Me yo ba o ko be ma ho na wo se mpesa wo ba nyima sa wo bo ho wo fi ansa na wa ko na wo ka kire ne se wo nu maduro me boa me ho fa wo ka je onu kra na kire maduro a me nto o adana ntimo ya agreement se na de meba ye bibia enim se ba na wie ye na ansa na no Erade di afiba ko akanye nuanom bi emfie ho a ye nam emframe so na ye rehye omo happy birthday de di kan no eye nana ya o watafo we efrimi amenia be ma Eric Ochi aka Ericus o say ye rehye happy birthday kese pa na ye kan cho se nyame enhraw na onkoso a enye o kese de tosu mienu so happy birthday kese emu ehwam ekwa ma Marigold Ohima Asari aka Inshra uko school ewo Methodist Community School kwada so ujna class 2 we efri o maame Mr and Mrs Ofosuhine Asari eno mo se omoba Marigold Ohima Asari aka Inshra omo maw awoda pa no masre nyankopon enhra ede amaw enne upo bi amane siesie ho eye makeup ama wanim ayefe na wa show rig nso ama otiri ho aya akono a me de betena ha wa hweme na wetie mi eye Sandy's Beauty Parlor ono na esiesie mi na wa hweme rig ama me ho ayefe ya me de eti TV so na wo hweme nso wo Facebook owo Askwa he ya owo Askwa FM Asokwa Akoma FM yechi he ya owo Asokwa Akoma FM yechi he ya na Sandra ewo okwa obesiesie ama ho ayefefefe fre Sandra ewo 0242 747637 na Sandra onsiesie owo Akoma FM yechi he ya ewo Askwa na onsiesie ema wo ho enye fefefe dwumadie omo hyehye ede maame eye Nana Bila Kantanka Chief Executive Producer Wofe ono ene hyehye dwumadie ede baaye supporting team Madam Faustina Derry ye General Manager Otaye Chipa ono so eka production team no ho Spartus Kojosa akode Abranti on de emrewafo nko a ena wo se ope wo mu Abranti fine ena miameba Beluchi Rasta Ahofe ono so de enko Facebook TikTok ena social media handles ahodo ni nyina ni able assistant Nana Yaw ono so eka no ho eno mu streaming ye programs ni nyina ede ma yen oma enne on betina adwom ene ye ndwendwen asema eba ye nyina ho Reverend Sia Apai Life ena Queen Sabi Debra ena Adwa Peggy ena Papa J omo ena ebedi dwumadie no ho ebetwendwen ho ede omo nyansa omo nimdi anyamede ama omo ne de boaye ema dwumadie no ede ekoso dwumadie ba so adwada ekopim efiada abra above 12:30 ekopim no miensa ewo Akoma FM eso na wahwe yen so ewo Onua TV enso eso Onua TV de ebo 2:30 a no makofa dwumadie foforo na emom radio no so ne de start 12:30 na just no miensa na yewie sa wo how be amane bibi kire wo so na sa wo pese ye de ba na ewiase nipa nyina tie ne eboa ne de ya adwenkyere ne nimdi anyamede amaye ne de boa ema wasem no unya ho solution na wa fresh 0530 507 849 0530 507 849 and I say your WhatsApp number and so 0246 766060 mo amutie yen
na mo share yen a mo comment e wo ye social media handles ahodo ni nyina so ye da mo ase ye se the data bo eden enso ye sha ase pe mo ne ye wo so a e kopem se ye be wie dwumadie ni nyina Kumasi girls 98 fu a mo hwe me na mo tie me nyina de bia me chia mo esanse mo ne me nyina e na edi dwumadie obi biara wo tie yen na wo frɛ yen so nyame enhiraw e kina nyame de yen kwache yen a ye besan ababiom ye frɛ me Beatrice Piogabra obetimi afrɛ me Aunty Bea